biu chietu chionde ogweta kuma Muga FM, Baite FM, Baite TV na Geto FM na muchokeria nkatho muno nontu bakwithira boost nyombi chianto chionde kenda Meru na Kenya amenya uma bitibangere maoni mwaka jujula jo bangi maoni ya thirikari na mibango ya thirikari na kinyambere nchokerie mukathe president wetu nkatho muno mheshimiwa William Samoei Ruto nontu bwangu gire agwitira Kenya na kuga muno nyantu bara bo mwikia koti muno batikane na mantu ya koti nontu president wetu akiamberia ngugewe na iji kwintu akathithia na into biria biumbotethia mu Kenya na mu Meru koguo antu batigio chumbura na president batwi turi Meru ni tugwatanira na president William Ruto muno nontu bwangu gire agwita ya housing koguo tugugege kro siasa igai kwingwa nontu mubango jojo housing yutethia Meru na Kenya. Yes, ugepo kuboge siasa nkwete ndeka taijiri umbakwira mu Meru ate nontu imbije mwana siasa na notaka kenyo reka lino kuona mwaka jo Meru mwerekera irajo kujukia umbakwira Meru ate narua narua aposto oni nchi ya Meru na ndi mutongeria Meru na tutiuma Meru nontu batwe turi Meru na ngugi yetu ni kwira Meru uma na Biblia ni ugite bwaga kigwa na kuru bitio no nene bweguru na ndi umo atongeria ba Meru na arua siasa ni utuchokia nyuma muno kimaendeleo nethira kwi antu bamwe baina na civilized politics batwi ndiguru Meru ni ututaga buthuku muno nontu bakwithira batwi siasa cietu cia kwathurana na kumenana na kuanda na mangenyo utigwikanira utiumbo support kenda mu Meru okira na tweka muno interest cietu mbere tuli politician tikwariria Meru nontu Meru bara tutongeretie bari intact na kila mpumba kuga muno iturekane na siasa kidogo to focus kingugi ya agenda ya gwitira mu Meru ngugi na gukiria mu Meru na gwikia Meru to the next level nontu na arua kinya tukaringe tumatia gituma gitireta barabara gituma gitinja mbwao gituma gutekyo gikareta Meru tiga gutarwa turi antu bandu na bantu batene heshima antu na civilized batena focus kwa siasa yetu ni uchangia muno kugwa gwetu turi Meru nontu rimwe twiringa siasa aposto tukaga
Meru inang'aa. Kupiga makofi tafadhali. Haya, 1, 2, 3, tupige makofi sasa. Tushangilie magari zinapoondoka kwenda kufanya kazi. Asante sana. Gari ya pili nayo kupita ndio hiyo. Hii ni kat ama haya, watu weterete kwenye ingi gari ni nyingi mno. Kwa barabara kupeleka mbora na vitu zingine za kufanya kazi aina hizo. Haya, karengeni yao yuto lingependa weke kuruka. Asante sana. Mwangaza barabarani. Kazi imeenda kuanza. TFM na nyombere ingisho de Chiantetto ndo nitarete ndaka itandatu ara turigirite nyingi kuona Excellency Bishop Governor World Fund, that is 336 million. Flagship project 195 million. For the word project, we shall do road opening, ready and Marani. Kamando raje tena mbele. Na iko na tunyanya MCS Katomba nyuma ya Buba Kenya bageta ugoba. Karibu sana bwana. Flagship project tutafanya ile inaitwa lami. Tukamile kudisha lami. Kedi Meru bonde warapati kiritie ITFM wote tekote TV radio station nilachionde tokinyila wimbi cha Romano mwito ndumeite Gembe Central na ruwarintu kwenene iracho yite kudikiria manto yameayara gavana wetu Excellency Bishop Ngaza akurutira ntu betu ba Meru na uni ya mutongeria bwambo bakwera ntu betu dene itera kutira wananchi ngwe ito kuona Meru niraretero siasa ene inyinge muno itebui na siasa hii bora ikuthithia kaicio chokia antu betu na nyuma no ntu propaganda ni kwenezo si orongo antu bakero mantu ya maingi yorongo na imantu yateya uma na atongeria bamo baba kubwithia mantu tubera tafadhali kaba menye no ntu bamo baba kuruta bakueneza propaganda hii ni atongeri barabaringiro kura iba hii mandate ni wananchi no muntu nabati kwithira akimenya ngwire yero imwananchi whether we mujumbe rutangwire wero yo jumbe whether we women rep rutangwe ku governor nwe naye wekanya arute ngwewe mwananchi no atumakira lakini siasa hii kuenezwa kila wakati propaganda hii nyingi manto yorongo anganini uteja ona ya ikemero example ya to kwendembea ni example ye governor wetu akuone ni ruare yite kwira antu bonde ba Meru na Kenya mzima ngwira kurutira wananchi so kinya jumbe ituone baikira yia na ukana kinyake media stations ni nyingi bakira wananchi ora babarutite kana ngoira babarutirite tikwethira bairuke media bakira wananchi ora gavana athuki kana ora gavana ati kuruta ngui bibio coke Meru wetu na nyuma na gavana wetu ndi mwire nendele na moyo yu Murungu na kuona na kinya wananchi ba Meru iba kuona ngwira wabarutira ngande na imani wananchi baina gavana nontu iba kuona ngwira wabarutira baubange kinyabo ibadhiate mukondo yu na nkirigie kabisa mbere waheshimiwa betu MCAs bwa yabaran kuona bare around ya na nyaba ubange bayome na ndebere tafadhali waheshimiwa bwa MCAs bwa tewani wajumbe bo batekorwa na president na bukini bo iba kwenda burwa na governor wenu urai president wa county iyo nike governor bwa atanire burutire Meru ngwe wananchi yobo waburi bwandi no ntubu waburutira ngwe. Asante ibega sana bwana Romano twakinyira wangu ate nyingi director wa communication wa thirikari ya county ya Meru bwana Sande ango ate bwana Sande kanya na wake ya Meru na abaye mutaratara tutarangire nteto go kwira chide tuchire na rika na nyumenda yake kuraja mutegeri wakwa tukethirwa turaja nyomba cia nteto kathomba ama Excellency Bishop Governor Kawira Mwangaza na bangi mwanya. Karibu sana director wa communication. Thank you. Ategeri beto Bamero karibuni sana narwa nentu kuingi tuina governors press briefing otawira Governor Kawira Mwangaza atwirire omagita jonde akethero agitweja information na agenda ya thirikari ya county government of Meru ko narwa twendene ikulu ya Meru county ara tugwate togeni ni Governor Kawira Mwangaza. Governor atukaribishite aja ikienda atwa agenda yewe ya 2024 2023 irari mwaka jo mudongi sana ara governor ara kinyaniretie manifesto yewe ya kwithero ya mashinani ya kunenkera twana twetu uchuru maskuru ya kwithirwa basare itukutinira ana beto na ara on time
na 2024 gavana ugite speed no era ya kabati kaende kwa hiyo watu kwenda kugwata ugeni mutegeri wonde urawendene Meru County wiguge kena wiguge nganirwa onto dirikare ya mama ni dirikare ya uma na dirikare ya mama ne gweka manto werune kwa hiyo kila mtu ndani ya Meru County be tuned in whether sawa whether ukiona manto jara tubureterete ndani ya mwaka 2024 mwaka jojo twetete gavana Kawira Mwangaza na setete agenda we auga michemani akamidida ya asubuhi na mapema akaona mwananchi ndio akatonya ubichina kwa hiyo kumaanisha agenda ya mama number 1 ni mwananchi na maendeleo mwananchi kwa hiyo twethirwe tukirombera gavana wetu twethirwe tukirombera aitinguge county bethiro bage support gavana ke witinguge ikienda tumba kwithirwa na county njega na maendeleo jonde kwa hiyo ankaburikanya kaire tukaitherwa twina press briefing iji cha governor aki-highlight agenda ya county government of Meru akinenkanira manifesto we ikienda mwananchi wa Meru aomba kwithirwa na kuona na kuelewa jaraja kuendelea tukwithirwa twina propaganda nyingi inda tukwira mwananchi wa Meru ainge mato akathikira propaganda na atege agenda ya thirikari na atege manifesto ya mama ama akire mama kulingana na manifesto we wana mama akunenkanira basari ukamak wana mama akureta kethera imashine cha kuthambia tent na ara mashinani ukamumakira weigwa propaganda ukainga matu onto propaganda chirio nyingi anto bakwaria na street ine but tuga mutejorajo na matunda ijujogera wa maiga kwa hiyo tugwetekia thirikari ya mama kena matunda ja maingi na hizo za kugererwa maiga kwa hiyo batoto kuga mwaka jojo 2024 twetingogiba county government of Meru tutasupport governor wetu mama tukamwikira inya ikienda omba gukinyira mwananchi wa Meru urakwendekia kwa hiyo tugakwira ugo yare anja tegera TV yaku thikira bwega ukethirwa kwi mutori oku utetegete TV thai tafadhali mwete ikienda igwa ntomeri iraya mama enayo 2024 ngwetikia speed irare ego kinya speed ya 800 na ndi tugethirwa tugikinya speed ya 1000 in terms of maendeleo kabati kaende maendeleo kabati na nandi kwenda kuongera kangi tutege maendeleo na maitho propaganda tukainga matu kwa hiyo kariba Meru tafadhali tukathikira propaganda chiko nyingi kinya Jesu na nererwe imwamba ararekerwa sasa wasawa kwa hiyo kinya ndani ya Meru County tukerwa governor wetu atakuthithia maendeleo na thaiwe tukuona nako na basari tanarua rokere na mapema governor okerera mapema kunenkanira mbecha ikienda chumba gutetheria antu beto na ara mashinani kwa hiyo tukuromba Meru beto tutegere maendeleo angalia maendeleo kwa macho wana barabara ne thithetwe ukamaka wana mbecha chikweja mashinani unaweka tik wana itimba gebe na au mashinani una mark hiyo ndio ambayo tunaomba kila mtu aweze kuangalia na tusisikize mambo ya wapinzani kwa sababu mpinzani hakuna kitu ambayo atasema mzuri dhidi ya serikali kwa hivyo sitaongea sana nataka nimkaribishe rafiki yangu political advisor wa governor wa serikali ya mama bwana Laure tafadhali ngoko ringwa siasa hii nyingi wewe ngwatira kameme kaka umbire mwaka 2024 kethera tukaringa siasa mono kana gukethera kwina maendeleo ndene ya thirikari asante sana okay asante sana bwana Sandi unibeta wa Laure na ndirenda kuwa maendeleo ya mama ni kabati na mbuwe gavana Kawira no mwana na nguku imamirete nkala chiayo na inkwenda kuwa nguku imamirete nkala chiayo na Meru bonza bathikire kinyeke ya wigwa kwena loye kuringe cha leo menguku etetia nkala eta kuthiata na loye kenda nkala chikaomba kuona muthutira chikaomba utulila tuchuito toya mwaka yore wathirere gavana Kawira abukile nkala cha Meru na tuchuito tulelito tuinge anaratiania kwina chuike tawalaria ndram na 7 million liters of water iranto bagare macho muno rero kwetha kwina riwa gavana Kawira kwikila nkala boboya cibitare cionde ciena ndawa
Gavana Kawira agwikira nkala boboya ana barabonde baisindie ruare impona ibane kero cheki cha kunya ochoro chukuru na manto yange. Gavana Kawira agwikira nkala ipo kona bwingwa barabara chiego na ithima ibienji bibinge. Gavana Kawira agwikira nkala cha Meru boya ipo kona revenue collection yetu ndene Kenya yonde nwarari nambe mwe nendo ke akwethira ito kwa nambe mwe na revenue collection na butaombe karenge in the history of devolution in Meru. Then ne kuona ni akoya anto baraiya to bia toto thirikari igwanto tutaya nambe mwe ndena gavana araingire marinya yayo nthe kotweka Meru ni kuona ni ina bona revenue baraba iyambia hii kato watanire batekira bwana mutia barabara iyambia batekira nene no gaba kendelea kuringe chale na kurira na indenda kwira Meru Gavana Kawira mwaka wa 2024 ote muntu Gavana Kawira achokaniria nwerenge aringi chale bendele kuringa ambi ichale lakini kana Meru Gavana Kawira irutanire tiena koena kwethia kana Meru happy na narati ya nasty Gavana Kawira mekindori itaekirwa ka bros renge inkona nende itesoni ngwing na manto yange ya mainge so ankwenda kwira Meru babu echiacha ikaringwa muno na inkwenda akoro na nthaka na ari ba Meru bamenye ikiroto akawira anto bakoro akeo no nto Kawira bamunekere kura ari independent bamunekere kura ato bonekera mbia bamunekere kura inyate na posters bamuturasti no tongoria ba Meru makat barana babendete kwetha bakere ya into bya Meru na wizo ibo babo kona baumireta na street ine na inkwenda ko ni farm de advisor wa governor that Meru netete boboya siasa yetu netete boboya baraba kuringa ichale bomba kona yakato amyo tito akirire lakini te ato akirire katora gwire ngoko emamirete nkala etokira renge ngana babwe nkala igwe kilo itolela boboya 2027 ya kinya na inkwenda anto bandike tariki chieru are tariki 5 Januari Gavana Kawira nuombere otwira maendeleo omweri ya kuendelea 2027 inkwenda washua ekoro na akoro na nthaka na ari baraba ya mashinani wilele omuntu sabu location yawe bukona maendeleo ya Gavana Kawira na ndina wetekio aka Gavana ombere kuna rekondi yo chalo maita ya ilinde ne Meru so waringie chale ibendele na atuito preserve tena nje ya kondirwa ababu 2027 so for now Gavana Kawira maendeleo ni kabati kaende wananetie Meru 100% na omenyerero kainyelia na arambia cheiyawa no kanto baganjia kuringe chale so ichale ibiendele kuringwa no tewo kirabiringwa lakini ibona tukiriki bokaldoania na watu ina wa tukiriki no to ende itara kurutira anto maendeleo to hata la maendeleo ya Gavana Kawira 2027 inkwenda kwira Meru kuma yembe kuma tiania na imentiri onthe ene itara kuwatanira boboya Gavana Kawira ato athe miaka 10 ewatene na inyambere ya Meru mabwana sandi mwekoro bila byonthe anenkairwa karuta amainda inya Biblia ni wete mwekoro nwaka amuchie so murawa mwaka nyumba nani ngia wakirambi na inya kwebonginte kwenda kuwa ekoro bainye nyingi muno ndaitare rutere ekoro baba ipawe arume batiomba kwithira benyo na ibwo tutukua mwekoro Kawira toke wa mwati la boboya Meru ya shine orende tu number 1 revenue tu number 1 utongoria bwekoro ipo kona Gavana no ga arongo seteringi Kenya yonthe inkwenda kwira Meru bwa ikuo bwa baraba kuringe chale no baraba menyerie ute muringi kuro kuringe chale no ute muntu kuringe chale ura kure akanyira ibara benda self interest ibo benda thina chio lakini Gavana atino ana babwe kinyapo karinge chale Meru yonthe Gavana ingo kwemamirete nkala na ngwe kwemamirete nkala etechitia ibunguka baatu tukaendelea kubwekela nkala hii 2027 tuacha mani ya babwe na turuwa Gavana ni mama na maendeleo ni miaka 10 kwa hivyo nkaria advice bomba kuo na inkwira Meru betu tafadhali mwaka wa 2024 urawenda wendete Gavana mashinani kinyawo nonge akiaria wa lekana no wetu umeimuntu aina manto yawe tuendelee kusupport maendeleo ya mama. Asanteni sana. Thank you makofi kwake. Na ndenda kujukia kanya kaka invite another advisor wa mama, our economic advisor Bwana Gideon. Tafadhali.
ijo tuire economically mwaka jojo 2024 unaona namna gani? Thank you. Thank you. Happy New Year. Thank you. Nigitare thongi rĩrĩa tukwambĩrĩria mwaka jũ mwega jwa 2024 mwaka jwa kũritangugi, and it is good kwĩragwo antu batikarĩte amwe babangania bamenyana arĩa betĩte batiumba gwĩta fa na tũrĩ thirikari ya kaunti ya Meru and governor wetu Kawira Mwangaza kuona tukaranthi bwega narua nikenda tu take stock ya nara tumete na tubangania where we are going. And you know the governor knows the symbol of unity of the county. Governor knows touch mbeara na therefore today akomba ku emulate na tunenkere the road map ya this year 2024 na economically batu kuona we are on the right track. Non to governor na batu twinde ito amwire mbere maute wasting resources na ikyo kuona kiri revenue, and I want to congratulate the revenue team Mungai and your team. Itumbeta we improve seriously na Meru antu atutega negatives deonde tutega rumors tutega propaganda. We also need to celebrate the good work that is being done na key revenue yetu ituete the top county ile improve it na to improve na percent nene mono na une ngugiritine the entire staff ba revenue bond na batu twinde na Meru bonde non to at the end of the day muntu mwatiomba kiara kimoito uraganda, and therefore neo resources uchiaja igatumira bwega ora governor akuga kutishiringi mu Meru ibati kueta into wastage. Number 2, bondombe antu betu bonde oarabare business permits all these other things chiendere kuliwa non tubatwe nikyo tugaikuria twingwa tutitegemea antu bange wikuria. You look at the hospitals today, and I want to thank also the waziri wa health na babange na bwana Samaritan here kuiritira ngugi chora wiritirite ueta into all the health facilities in this county instead of always complaining. You see, you bring the report ikyo kuona mwankana andiko ina tremendous improvement to the in no other departments thokone na kila mahali na antu betu bare rates na licenses bwega noroke ya kubwira bukarea umenye wewe ngo biashara we nare athithagia na rite na une economic sabotage. And I want to thank antu ba Meru non tiboregete kuthikira all those propagandas na boregete kuthikira mantu yomba kuthukia thirikari non to east or west whom is best. We don't have another county, we don't have another government, and we want to support Governor Kawira Mwangaza na team wewe na miaka ni 10 bila breaks. Bwana Yesu asifiwe. So I don't want to talk more than that. I just want to wish everyone happy new year na tupendane tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Not at the end of the day barabara yo menaria bakethera bakienda uchora bakajukia thirikari na tutuinde ne let us stand it seriously not to visit our government and nobody can touch us. Oh, don't tunya mike na ndio nobody can touch us. Aya, makofi kwake. Sindienda kukaribisha chief officer wa agriculture kuino turanenkana ira cheki tafadhali wejo tuira one or two things about 2024. Makofi kwake. Wega sana yako ya makai ndero mbue na tuonekana ira check tariki 3 Januari. Governor narari area ya Rurorera na tropo kunekanira checks chia aremi na ikundi mwanya na Rurorera twara na ikundi 18 na bora ikundi ikianenkairwa 250,000 beche chio batethia ki uremi bwa ureithi bwa mburi chieria na itumbite kunenkanira million 27 ki wandi mwanya wandi 15 dene Meru County tutethia arimi bamburi chieria kitumi governor na interest na urithi bou bwa mburi chieria ikenda dene Meru community tumba wokiria afya
tumba okiria arimi betu through incomes nonto mburi ni produce area bakomba kwendia na bakomba utumira njachio te mantu ya mburi akitu nayo itugomba kwayana kinya ng'ombe itombete kwayana ng'ombe ndene mwaka 2022-2023 financial year iratuita one dairy cow, one Nindi family na mwankira raito mbete kunenganira ng'ombe 37 kana 37 dene ya constituency inya sofa na itombete kunenganira amwe na piratuita prefabricated cautions kana nyumba chiachio na cho nyumba 37 na tukiendelea mwanka tukinye all the constituencies dene ya Meru County imurandi yomoyo aitumi na brabo onde bombite kunengura ng'ombe yi bomite maturene mwanya na ukuyi brabo batite ikuiro kunene na nkatho nyingi kingava na kawira nonto bombo bakinyithiria ng'ombe njacio na to nyumba iche ng'ombe prefabricated cautions ndene ya nyumba cio nambuwe ontubu inkuromba wanasiasa bonde na antu bonde bawate murandi yo one dairy cow one Nindi family program bayunge mkono bayu supporti nonto kuma tene Mumeru atwerue ikintu kitawa ng'ombe Mumeru atwerue ni iria na Mumeru atwerue ni urithi na kinyoge enda kwenda kura mweguru to mwanka urute ng'ombe ugondo tukuwa murandi unga vana nawe kanya ayu implementi mwanka mwicho mwaka ni 2023-2024 yuturi tuina mubango through that program yokunenganira ng'ombe 250. Asante. Makofi kwake. Sasa nitaomba tukue tumesimama. Gavana anakaribia. Makofi kwa gavana wetu. Bwana County Secretary. Thank you. Monica, Asisi Monica, tuongoza kwa maombi tafadhali. Let's pray. Naomba Murungu ba tokeria nkatho tugorobo irware na no tubo mwaka yo mweru womba wethe oitukinyithia na mweri omweru ibwa no tubo utunemesha tumba kwethia tuthuranite antu kuya irware itucokia nkatho no tubo mantu amaingi ya umbe ututethia tukomba kwethia tugia chief ndene ya Meru County itucokeria nkatho no tuwe Murungu omwega na no tukarete na no thirite ore amwe na batu tukianjiriria Murungu katukuromba wethe ore amwe na batu tukuromba wanjiranire na batu no thiranire na batu itukuromba mwathani baba womba kwethia ugitutongeria kire rwaria ronde kire mantu ya yonde tukaria na kire inyathikiria betu batuthikiretie nkuromba mwathani baba ombe tuwatanithia twinthe amwe na tumbe kwethia twina kweleano mwathani na tumbe kwethia tukiomba cokia ciuria bwega mwathani na inyo tutongeria Murungu baba okiao kire mirandira yonde yembere to mwathani baba obura to migeta umbe kwethira ukimitharima na irie tonera Jesu Kristo tukuromba na witikia. Nithi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Very good. Ibwega muno itara ukambita kwa Dr. Kiambia Theru, County Secretary na munene wa uriti wangu ginde na Meru County. Narua twina ageni na tutakwenda tandaika kinyemwe nio twina ageni tukwenda time njega na nikenda ngabana wetu kinya wake na time ya kuomba gustia program wije kenda tuomba gwita bwega kwa karibuni sana na itukwira ngabana wetu without wasting of any minute. Tafadhali karibu sana mheshimiwa. Thank you. Mugeni bwinde. Bwana asifiwe. Kaende kabati nande mwana ntena kuligana na tenda ya wambere na nwe MC bena kingwete na ashore betu bonde barabe guko na nimbere ngukaribisha ndingenda kugwata ugeni antu barabonde bejire kuona naru twina ageni baba ingi twina kinya MCS betu twina media nyingi sana ko ingwenda kubugwata bwinde ogeni ejeta wa governors residence official na ikutucemanite na runo tubakwaria mantu jetu twaragia o mweri
o mweri na Brenda nenkera mwana onte ndienda kumenyithia na arua bagashi introduce bongo inkuona twina ageni bangi bateja guko kairi ko bagashi introduce na kanya kau mwana onte aba introduce kena nani jukia kanya kau ndaika inkai arafu tutana mbele. Karibu sana. Gwitikia no wendre nyane ekwa aikuonekania ntuku imwe ndomba kwa gavana iboga sana madam gavana na kiri antu bonde bara aja atongeria bara kwina bara bategete akiri TV abaite kule bara bathikirite ndene ya Muga FM alietwa beto Jamhuri kimongera mwana nti kanethe okaramta na mpumita kwa Muga FM tuntiyete ndininka na arua madam gavana rera ringi twerirwe kawagurire Muga FM ikuona jo kawe kangi uragurire ina ritwira antu getuka meme ikabiashara kwa utwayo biashara twita atunenkerie wanga agatwireta watia ibu bwega sana mwana nti mheshimiwa gavana atongeria barabara aja na kinya tangazaji barabara aja mbitago Mugaura Njugu kuma Geto FM. Andu wetu mgeni, Bwana Yesu asifiwe. Ukirie ni njara wenu Murungu Baba. To governors residents, we are so proud and so much thrilled to be here. Pigeni Yesu makofi. Iboga sana ngavana ntuombita na kinyoge ta Muga FM. Twina ro waku juu muthanyo munene muno. Pigeni Yesu makofi. Betoke ngoteke Muga FM akore goko. So I'm happy to be at home. Pigeni Yesu makofi. Asante sana, thank you. Mugeni bwinde. Thank you, Governor. Nontoba kwithirwo to invite them to kwezi enarwa. We really appreciate. Leto rakambe to Mukirio Kusimba, Head of Radio Muga FM, na tureaja na Muga twejete kuigwa mantu jaraja kuendelea Meru na maendeleo yetu ya Meru. Asanteni nyote. Mugeni bwinde. Mbeta wa Nchambe Kimeru, Pita Kitinji, Paitete FM, Paitete TV. Gwetikia radio na TV yatu inashio pa akwaria na ndi ndenda fyukia kanya kaka ili gukutigwa kingwete na ndi kwa ere kwa gavana ni mama na ndi mbukaribishe officially kenda naru intukwe nene na tusete testing juu kenda yurie bionde biria ategeri betu na thikirie bari ngenda kuria naru intukwe yenu kunoka burie biorie bionde na bugacokerwa gavana agacokia bioria mawaziri bagacokia bioria chief officers bagacokia bioria na no tunteritangu gende ni kande na mawaziri 10 na ndina tonge bangi ko baganteria kitikio kuona kireaja extra ni kia waziri uroka kariro kenda omba kuurwa bioria bya department yewe bionde bya tongeria kana mtura we Meru inya waikioria kina waziri areaja ibwe Meru bwandikite mawaziri baba na ibwe bwandikite gavana ni mama ko kioria kionde kire wenda kuuria gikuinya ikagita kaga kuuria kia roje kia barabara kia stima kia mata kia mbi na kanya gake gaga kuuria kia mbeca kia kila kitu ko batu togiro tigintu tukaithaga tugacokagia bire bionde na ikia tumina arua tureaja na mbere ntira eja na kanya gaka kiri mwana onte ndingienda kumenyithia twina department 10 ile cititharo ciri ndene Meru County. Twina rwangiro barabara, twina rwangiro roje, twina rwangiro afya, twina roremi, twina rwa lands, twina rwa trade, rwangicho cionthe 10 na mawaziri bau na arua barea na bakethwa waziri sibareaja ndingienda barunga matugenda tumenya bonthe 10 barea nuntu na arua bari ready kurwo bioria bionthe wategera kiri baba bareaja wa mbere weta wa Dr. Mungania ni waziri wetu wa afya, twina Monica waziri wetu wa land, twina Mudhamia waziri wetu wa roje, twina Kidhure waziri wetu wa kithomo,
twina Harriet waziri wetu wa trade, twina Faith waziri wetu wa agriculture, twina Benjamin waziri wetu wa gender, twina Ivana waziri wetu wa barabara, na twina bwana Ibrahimu waziri wetu wa mbesha. Kwa hiyo atakana kuona nyomba ni ujuli timu yonde na nini bao ma PS bao kana bara beta wa chief officers bare aja. Kwa hiyo gutekiuria kiomba kuurwa kirema ushoke kandene nyombe na arua naro tulienda twitana spindi ya kabati kaende kabati kaende na mwana mtoto tagarura spindi abongerete yatongerete na ndira kimire magana janana na itukona je kega itaitia nari sawa ndo Mungu no munene tukirikia kwaria naro tukamenya kwiwa weta twina MCA siaja otoni MCA sibara bwenabo MCA ngona twina Muguna from Meru na Rungame, twina Kiambi kuma Kiago tore ku area asanti Kiambi neja ya kwindeje bau ni MCS baraba taari na kura na twina former MCS ngona twina bakina Romano peku baba ingi bara beku na tongeria bangi pale aja na kinyo wenda kubori kiri tiboria bakorwa ende na interest na meya ore de na yeye muri ko kwenda muno kiba Kiambi ngaruni ore mwe ayo tokori rato gwitaita mbere kabisa ndenda gushokeria tegeri betu na thikiria betu nkatho sana na kuwera mwaka juu mweru nguitikia mwathani na tuthirite mantu ja manene na ishokerete Murungu katho ni tuba mwaka juu tuju mweru jura twete mwaka juu rathirire mwana nti jura ya mantu ja maingi mono na nkugite ndakinya kigwa at least nkagweta mantu ja makai ndi mutumirie tugaga testimony ni ruguraga kitharimo kingi kana kuoje ibureta kitharimo kingi na ndi mukuoje wa mantu Murungu athithetie kana athithetie personally ndi governor wa Meru na jara mpombanirite na ndingienda kuja ugajariwo kuje kenda inyeja ngije jamja mari kumenya na jara ja kurukire mwathani na thithie mantu ja manene kundi na mukuje 15 na inkona jako kambitirie kuja uga gote na wasiwasi na ro kenda ya interpretation yo kuje buku kamburia buga kira tomba koromba wega sauti ga kumira antu amwa wega sauti ga kumira na nyuma ga komba kunyuma kwa bwira na communication team ni biri gushugira mantu ja haraka sana na tijike dego kinya mitambo netu ke baba kuthikira balinze batwire ke dego kwa disturbed ntomba kuthibatu kunoga lakini baba balinze batikunoga tena mokoje kithumba na mokoje ja kwa nkaja ubantu tintuti jara mwathani athithetie mbere kwa kanya twita kimaendeleo mbere kabisa ndino kujibwa mbere mwaka juju athire tuthito twina mantu ja maingi untu bwako bwa mbere buranda atonyere kigugu bunene sana niwetakire assembly yetu ya Meru County na mweri jwa mbere ndethera bakiambi na bangi bampura na maiga muno jagitaniria matura kini turore ambatu bagiongo uni ugoje kati ugoje bwa jaire tweta impeachment yembere koti yamba kurungamia na kiwike magi kinene tweta impeachment ya ijire senate yarungika tweta impeachment ya ithatu senate yarungika kundeone mwaka jumwe ndaipishwa mainta jathatu ni ukoje kana tu tujinkija kunkore mwathani bwega na ndene gita riu CCs ba kwanda ikia beta kwa approve ni assembly baraga wa approve nda approve ba thatu wake na mwathani atethia munkatha iji twina CS betu 10 na bau bangi bara batigere chief officers na boto kana kana marito jao kenda tujuria 10 nikora mwathani bwaga nuntu buu na mantira kurukirite mwaka juju adrija maingi nikora mwathani bwaga nuntu bokwithwa mbikitwo tongeriene bonge na bubura bwandikanirie muno ni gutwika first gentleman we akwago obici lakini mwathani na mwere obici ingi so I can't complain about that ndino kujo bonge imbithiritwo antu bara tushindana na boge siasa obaba bangaga impeachment bakabanga mantu cha andu ai nyingi ibaikitie magamba nkurukie 60 kwa EACC thaito kwaria lakini ngora mwathani bwaga nuntu gutigamba kinyarimwe riromba kungwata kana gutwika inkuthitangwa nuntu wa mantu jau
iba ikitie magamba nkurukie 15 kwa DCI bau ni ukujo bungi no tumwathani bandu na wambikite otongeriene ndina ukujo bungi ati okorea twenderete nacio itombere kuurirwa muno makiri na antu ibendete oturaga turi antu nkurukie 10 lakini mwathani natetherie tu wetu mwe wakwa kwa inkwira mwathani bwega ndina ukujo bungi ati project cietu ile twabangite kuthithia cia kuheja na ng'ombe feeding program mantu ya MTF njethe tu ya kiruwa najo lakini ngushokeria mwathani katho ntu itwitete na mbere tukiheja na ng'ombe ana betu turanenkanire mbeca cia kunywa ushuru na barabara cietu ikathithwa ndina ukujo bungi mantu ja kugwatwa kinyandi kugine na polisi keji kangwata lakini kwa mwathani bwaga ntu bandu speed no ile kabati kaende ndino ukujo bungi bwa kurumwa sana mbuga gutemwa kurungi wa rumwa jani kuberwa nini manto maingi lakini kwa bwaga ntu nampongere kinya na nkedwa bandu ntonge na amwana mantu uchonthe akwira mwathani bwaga ntu mwaka jura akurukire jurale mwaka juna mantu ya maingi muno mwana nti na bakingwete lakini mantu jo jonde turuga inkorogosha ija kurukite na ndika tukubanga mwaka jo mweru na nkwenda gushokeria o kairi speed yetu ni 800 km/h na ikabati na twina muoroto turi thirikari ya county focus kintu kira gito focus kintu gikiaga gutega nara witite te gutega nara umite kwa woni na ariti bako bangu witu amwite onto bumwe gutega nara twitite turaga gutega nara tumite nuntu tugatega nara tumite twatira rwimantu ja maingi lakini tugatega mbere twatethia kana Kamiru amwe na kwethwa kwena ndwai nyingi kwena impeachment ithatu kwena kurumwa kwena magamba 60 kwena magamba 10 Meru County ina kiewa kia maendeleo tutaura number 1 2 3 4 ke report ile cionthe citawa tuwa tukiranka 1 2 3 4 tutakinya number 5 number 2 itoe ikiewa gia kuthurani ogoti dene Kenya twe county number 1 number 3 itombete kwewa kiewa gia kumanage ndawa bwega tuli county number 1 twina mantu ya maingi tomba gwikumiria tuli county amona kwithwa twendo ene kwa unande iyo ndauga ndi amba gwito kuje mpugi atiri mwathani atugirite mantu ya manene Mulungu na twitete kuraja mwathani na tuonoketie mantu ni ya maingi kwa we have all the reasons to thank God na kura Mulungu na mbere ntira tonya kire waziri beto mwana ntindi ngienda gukuria na gitio giki nene uringithwa bwena biuria buringienda kuria buri na ndikenda twita mawaziri na baba twire imbi batubangirite na twitite aibwaga sana na kira tegeri na thikiria kiuria kiria kireo ntewitiga kina waziri ombo chokiaja kiuria ki iugomba kwithira gituchoka iria kwe mantu jareja kwendelea Meru na jareja atinda kino runtu kia narua tije kedera nuigitwa mantu jau no keja kwithira nuigitwe ukona kwagirite no utuchokerie bwa mbere mmothori wakiri na ibije kweja matutumba kwariria mantu jareja ikotini lakini ugatega wone mtoro guto sniper ira kwire antu baba inge mono ibaritere ibatumire pole ntije kedro aratuma chiaku na kedro tatuma na ate gitumio tatumire ndenda borie bionde njokanirie rimwe kiuria giakwa gavana muno ikiri waziri wa mantu ja barabara itwije El Nino ni raurire mbure nene muno ya thukangia barabara cietu na itwene ukiambiria mubango jo MTF na itwene MCA baba ingi bakiregana najo twenda waziri huu atwereithia na itwije mantu ja maingi ja umirite yo kuma kwa contractor betu ngugi kwithirwa na ndija gwita kire MTF contractor betu bateo ngugi twenda waziri wetu atutareidia gitumi bajukia bakinya raini yu na kiguni kiria giki nene tukuono na ututaganiritie na bora bunge bwae bwa contractor asante nande kinya after impeachment itothoane washoka ba watana na MCA na iturene kinya deputy governor kearia the other day au kosoa sana position yeku na deputy governor monka thairi ikariata
ikwithirite kwina ndoa ndeni ya kaunti ya Meru na aria miankene muno antu baba ingi bethiritwe igita nyuma iringi tukira wa antu bangana na bakurawa Meru bakumira bakarira tubunyeshimiwa banaku watera moyo jwa bantu tau bira bibingite muno na tukarikana au kanyumene ikware na igita rimwinya gavana ura kanyumene ajukitie tagaria au ginya kuinga miankera gutwa gugitonywa itagerera kuri gavana ubangirira gintateu ikingi kinya baba lenja ibatume bionde bira bakwenda kuria twacokia mbuga bimwe batucokeria bikethira tukibithingatia kidogo itonere gitariri kurari na mbure nyingi muno igi mantu ya eronino na ugatagaja nara kianja ibenda uteithio anda jana kianja iringerekano thirikari ku account ithiritetethetie na njira ya karigiri mantu yale jegie eronino boi bomwe bojairi aria mugongo igwa kugwetera ngwataniro yaku na munini waku nwithirite ukwija ucoka ukumerera wetera kare bale 2 season 2 nwikite michemari ngana ya ministers na kethera jwa mbere itwonere munini waku atejire na ndinejire na chokero obisine stimeira chi ateteirwo no mugwatiria kethiri gwogitete na njire ku ngwataniro ithirite kariate murandi jwegi mantu ya kweja na ng'ombe au gwitoko joko no gwati murandi jurea ejukinyite ari kumankira nandi na injire iri kubutumere kuona mantu ya ng'ombe iria iri kuthirigita kweja no ndere iri bibingi gwitikio kamba kwithira gitucokeire bibu lakini kiuria kingi kire muthikiri omba kwithira kenda kumena muri otegete yabaita TV twitite gitara budget wena no kuona joko gakurukirwa budget ni MCs kagitana gaka kwikingi ankwenda kuongera huko nkuchani ile tuire wakagita na ndega tega kuna your deputy governor wiki uria nchiuragia na ndi no ndukuona kanya ga gukuria gankuria kiu itwije kinyambere ya gwita karibari tu nkuchani uti yambiririo karibari 1 na jatura jakunikiri jate kumira indi jakinyirere moja umira na muntu uria waumire na joy deputy governor ojo igwo muthurite atuika running mitoku kire antu milioni 1.5 pa Meru county utamuthurite no thukurite na wendo inabo atanirie ndenda kumenya kiu narwa asanti ngwitikia ategeri betu batutegerete na ibwaga babutumire inya babu bukarindi na ubiuria bira baringenda kuria kubiuria ngacokia na kubio nkanenkera waziri kiuria kia barabara waziri concerned with the tayari gucokia kena kwa kanya kau kia mantu ja MTF ugantwari gucokia no nturi aja kiuria kia Elnino mantu ja roje kianja na nambi waziri muthamia withirwe tayari gucokia kiuria kiu na kiuria kia mantu ja ng'ombe waziri concerned withirwe tayari gucokia kiuria kiu kiuria kia budget waziri wetu wa finance ucokia kiuria kiu ketha twakurukirwa supplementary kana budget chetu igakurukwa kwa una ndenda ba prepare mapema ngikinya gucokia bia kwa biria kwenda mbuga kufafanua kidogo mbere mandi ngienda kwamba gucokia kiuria kia mwanonti kia mantu jara jatinda kuna arua mantu jara jatinda kuti timageni kiri matu jakwa na injonete na ndaja igwa lakini mantu jara jena achunkuni na unde gavana ntienda kuja tonyera njathukange kana nja kinyanga kwa unja yete metho jore ja yete metho untu unite DCI unite ni koti unite ni magistrate kwene itengo bila bindira mantu jau na mumiro ngire gukira ne gamba kuna ndikinyani gankwenda kuona justice ikithithika na ibwege thithike na investigation ciathira twinde twirwe kana uchunkuni bwambiria antu beta kotini twinde tumenyithie kuendelea ujo aliuga ujo twinde tumenye nata kuendelea kwa kinya woni mbeterete kuona kioto na ntiomba gutonyera mantu jau na ntiomba kujariria jena para paja vingatite kwa una ndija urenda ugire okiambiriria gukira ne gamba na metho mbonera matumbigirwa ngwitike kiuria kingo gucokeria twite kiuria kia kingwete kia impeachment kingwete no uga position yakwa na deputy governor
deputy governor jo uga iyo ni ngwanda mupikire among millions na mwendete nti muthurite gatigati gantu baba ingi na ibo kumenya deputy governor kwate kali musiasa ali askari wa prison lakini ndamwendere nuntu mtu wa kanisa ndauga ali mtu wa kanisa no antetherie kurita ngugi na relationship yetu kana uri antu bathuganagia ianthea maybe kiriwe no withwa ina thina ntithe ndi na thina nawe lakini kumanya na ndwaria nyingi na mathithio mushonko uga actions speak louder than words na ndiriria mtu aere munini oku na no kumwona alikire uterero pinzani agikuraga agikubangagira impeachment kinya impeachment yembere no abangaga lakini secretary utungi pomba kuga tiga kuga murungu na ije nkoro yakwana na ije nkoro yewe kuna ndini ntiomba kumukamata nontu no ndashikirie karigo na ndiga nkomeria monkaria mwathani kipindi getu kithire na ndio mtu agwate jwawe ungi agwate jwawe lakini oni ndi governor ntiomba kuruma mwana nchiere na ntiomba kuthukia kione kimbukiritie imukiritie kisiasa na ntiomba kumuruma kana kumuthiria mantu jatibui ikumunenkanira kiri murungu jora muciari anenkanira mwana kimurungu andiru no wengwa kiuria kingi kirenda urwa ni mantu ja boda na leo igwanda ndacokio tinganirio kambira kena gucokeria kairi mantu ja boda apostle Peter akuria mantu ja boda ura pomba kuthithia kiri issues ira cieno mantu ja security ja tithoja ja county issues ja security cionthe cia national government kwa ubatu ja county kira turathithitie gikinene ikunenkanira askari betu beta mwankene kunenkanira ngari cietu cieta mwankene netengugi yetu kugia security yonde itherere national government nikio tumio kuona la kwina issues kinde kinwe weja wengwa batu ndene rwangirwa county tutethwa twina security waziri waziri wa ulinzi tutewe twina waziri wa kilimo waziri wa barabara lakini tutena waziri wa karia nonto kile devolved government county tena mandate ja ujamantu jo karia lakini amwana bo itushimete turi county tugaikia antu betu no bagatura no tugaikaira ngari mauta na mantu jangira jau ruirwangirwa antu kando na kinya professor na witangugie nene mono ya gutetheria no na tukirombaira kinya meanke uno ntu ana betu baba ingi bakuragwa ana betu baba ingi mono ibakwa raped meanke neria kuri bakwa raped meanke neria na kwina issues nyingi muno cia wa affect families na ndi tukaromba ukaria poendelea gwikwa no bwega na MPs betu na bobendelea gutetera ishira no tune national government kinya batu twingwa ituba supporta na njira mwanya mantu nejegie El Nino waziri muthami agacokia mantu nejegie cabinet meetings na micemania ingi mwana ntu ukumburia guti mucemania kinyojo mwe twathithia tutiarikite deputy governor na mumwariki ari aja yetagwa daktari Kiambia Theru andika baruka akanenkera kila waziri lakini micemania ra tuthithitie kuma Calvary tuthithitie micemania iri I think na kiri micemania uyo iri tuthithitie micemania uyo ndi twarika deputy governor na ateta wana kanywa heta wana baruga na no wengo uchusa akuraga kwija na no mtu munene tumba kumukinyeria kwija auga ateja na uga keja kwa unandi tuli antu banene mtu akaigitira wengwa budget igacokua ni waziri na kwitike bire bukuri tibiguthira lakini watu ira tukiwa tutangana no tetera tukioregia no gancokerie kire ombulite kia mbere omene okwenda gucoka ndenda gucoka na njira kariuju ndenda gucoka na njira kariuju kwiro twategere tuona askari umwe gwitikia ari askari wa IP tuona kule askari ukwire na kagite na karia video ikuthingatirwa ambite gwithira aikara yobisi ya munini rais igitenereria onekana botonya kuna ore wari minister pere minister ya kubutwa na ndi gwichi athingatirwe cionekana kwenda kamera nyingi muno aja tutekwariria kambere ari kotin ore mumiru Uganda acho na tiri no ucho na tiri ukogwa sniper ateja aja uju kinya kamera ike jote gojere chati ko munini rais
mwana nti kuko kwina kamera ti nyingi muno kuma ngeti-ine kinya almost bedroom kona cionthe gutina kamera ndene ya governor's residence na tukara tweterete antu beja baturi nya ciiko cio uti muntu eja aturia mantu ja augaga gucunkuna kamera iria cie guku amenya gwita mucibi gutiwe. Number 2, guti mugeni weja guku utuku tinka mucemanio yu twina juaja guti mugeni weja guku utuku kawira ntito utuku ntithirie micemanio utuku na ntiriungairwo utuku mantu jaija kari umwe ntithirie micemanio utuku tinka jajo twina ju na ntiriungairwo utuku na ntito utuku na ntita mikawene utuku na inya muthenya ntita mikawene antu baire ake baraba nejaje utuku na ndenda kuga uno ntintikiri na antu baba ingi asiasa baire baraba bejaje utuku bare asiasa omba kuga nandi kinyoke do ikuraga no boibo bomba kuragwa mtombere kuja guku utuku impeachment itigerie ntukuijiri Salesio reko Salesio ojo mwa wa mantoja jao baina jo Salesio duranira nejere areti kunkanata kanata no muretete ntije kedari guku o municipality manager imbia jereta ejete kundomba mbesha cha fees secondary university aletero inkanata na aletu mtu wetu kiroria ibo kamera hizi keja kurugurwa mtu ule waija gwakwa utuku mathaja thaa 3:30 Salesio nejere impeachment ire ya ukene no moere mbeche fees na unda mwambecha cha fees ingana madam governor unda nenkere Salesio mukone jwa kwa mbecha cha fees kiroria ategete na nkanata ategete andira ambira nyombe wene ingi ambira mwekoro wanga Garissa ana wawe pate skuru andira ndamurie ndito nikiunthuka yeketha nicio kandomba fees ambira mama ndekera indi ntetheria ndatonyithirie njira ciakwa muko ndanenkera Salesio 200,000 akiri mbeche ijiri musibiju no yonekane na ndi musibiju jo gachokwa pationo ubakugira bona Salesio. Okay, wabairi ura wejire gwakwa after impeachment utuku aletine bishop magambo imawira MCA na wejambira mami nthukitie na ituraumira impeachment ine ndekera na twaromba nkurukie thari mwana ndamurekera kutentu bangi beja nje utuku kuregia kuromba we mawira MCA ati kwekia kuromba jo kuromba ari uataromba na utikienda ambire akiun ndeja akinu tunkoro kwa ninogi na imbije nkoro kunenogi na mantu ituraumira kirijo ndekera after impeachment Meru kiuga tora enja matora inya kana joreida tukiuma gikiuria ki kabisa nande no tukure antu bara bagwati baumete bakiringithana no bici yaku na bara tutatu kana bairi batatu na pengine kinyamo karia waku wa mbere no wire mumiru na mono muringi uria kuringira kura kethira ugwe na karia bakungana kagitena gaka wajairire okuwa muntu agwitwa mukaria akethira jo oku kana antu bakuringithana no bici yaku ugwo rigwa ate ankorone na ndipo mbere mwana nti menya mwiko ugire kuria wira ikuruta na ngugeje nkemeshwa ndaije jaranga akurukira na indaringite campaign myaka 10 guti mantu mageni kuona jareo kuandanira ingenyo kurumwa chai mantu jankurukirite teka je mageni kiuni na ntiku expect kiri utongeria antu bonde bampinira ruimbo ntiku expect kiri utongeria antu bonde bankatha ntiku expect kuri utongeria jujura ju muteremuko rira gwitira mutongeria ugakurukira mantu jara njiso akurukirire kuro iboko kurumwa kushambwa punka kena gotimise andieku ndina mutoro mpere ngugi eto mwana inchi kana kamiru ngakara kuga atiga kuthugania anga mukaria anga uu anga citia anga ciana ma nka lose focus ntenja barabara ntethithia ruji ntithomithiana mathugano jakwa jakaruga rugwa na jau jo mpeberete jonthe ndauga focus na ndauga agenda ciakwa ni ithatu ninya. Agenda number 1 maendeleo, agenda number 2 maendeleo, agenda number 3 maendeleo, A or B maendeleo mantu jana janga nene kuja ujangi jo ndinya jaga itie kana jakena ma jatigwa affect murengo jwa koja witangugi ngaitangugi we bwirite kuritwa na ngwiritwe sana no tukanda oririe ngugi na gatwika yako gumpinyirire na and no ntari na right ya kumiromba
muntu ora yangu ya kamirita na ndi inya gaitie kenama kinya gugakarate ankamirita muntu inda myuririe na ntakinyiritwe kanda mishwire ningwa kuna ndi au te wasiwasi irio jeja twapamba najo twakuruka najo tunaenda kabati kaende tunasonga tusongete akaliende na roba kungana kinyankenda akalingirie mwe na nyamo kaliora munene wa Jesu no ukariba baingi ndo atwike imanto jotheri na ende na mukario ure munene kibonde chawe murungu na akalia bandiguru na akalia bandiguru nya bakaingia mukario ure munene akarega utikio akalia bandiguru batebia kuna ndi kumeria mukario ure munene onkaragia katikati ne gantu bau na mukario uyu munene no onkaragia no mperi otongeria bubu mukario uyu munene onkaragia no wa mtonyithirie gitine giki na gintonyithie kuna ijina atia kambanga ije kunga kurukira na nkomba natia ibu boga governor kambuga mbongere kiri kiuria kimwake au mbere tutakiri maendeleo kuri nja ya sniper tigi mwekuru muchiere omwithi na kwina kinya twana twiri na itukuigwa gono gutethia kinya bara bakura njede ya kwina mibango mibangirite na itukumenya kwi mantu jama ingija kuthigwa kunginde bara bokuja thithia nabo bara mutitanagia nabo gisiasa kuri na mibango go bangite yaku kirinjere sniper mwekuru na twana tura tutigi mantu janjera tugire tutiringa siasa na antu bakwithikira na imakosa sana antu kuringa siasa na antu baithikirite imakosa sana mutongeria kwithirwo tumbo ciikira kamucemanio kinyaga antu 50 ugataima ari antu bakwitugeta kuringa siasa kana guciendia ndenda gwitana tongeria antu bomwe muthaura njogu ibatige gutaima irara kwina thina kenda baciaka gisiasa ibatige gutaima irara antu bakurira kenda bathithia marietwa ukeja kwithwa no kwenda giti in political position rungama ja mwekuru rungama ja ntomurume o gangare ku sound chwa mike mushemani kione tanto tiga gutaimira ari antu bachwete pena kuthikira pena kurira umena nde unyo weta kwariria no weta gutambulikanira andi oni ntienda gutonyera mantu jantu bakiriraga mbuga ngo ciaka gisiasa ko mantu jaje na siasa ijakareje na siasa oni ja mutongeria kana gavana wa Meru mibango kwa itinda director wani antu aba guita na mtu atomba kuiga mpanda direction ya mbelande itira ariu kuna ndi mtu wengo menya wethwa na Biblia iriuga antu ibaterie na nkoro cie guciendera te gukinyerua kuna ndi ubwiri kuthithia ro kuigo ntu bubwe right na antitonya ira mantu neja antu bakurira kenda biketi yaso kenda nsiaka na ngikana ya tongeria bara bataimaira micemano jeu turenda gugutambua ugo ogete ngare ku sound weta kienine waromba kura kana waciendia tigani weta mathikone gwita kuriria antu wethetia bukomboleza lakini abo gushwa mairenji cha gisiasa na antu bakwite ai sawa njotekia irembuga tupere tu na ndimbere tuitaita mbere tulingienda waziri wa barabara eja kenda atwira mantu ja barabara na njira inkue tushokirwe kiuria kiu kingi na pogo gutumira bibi ingi biri okwenda turua kenda turia bionde karibu sana bwana idhana no kamunengera mike briefly maybe ukiwora kiuria kiorua. Asante sana mheshimiwa gavana. Nini beto Abdurania Joseph Idhana, waziri wa barabara Meru County and excellent governor Wera Mwangaza umete saindisia Igembe North ende kiri barabara zetu nido katokete kidogo no ntobo amburera uretero nino na ora mudaranjo goria aurekethera ni atoto bangito sibude no nido kitemno aso hori kurukingika contractors barato tutumira dai tutumira MTF kankuire dayu ende time fuma next week tukethera tukiya barabara ne kenda twambire kubwithia kiume kiu kionde tuthire twina antobeto MTF na kinya officers betu ba county na engineers baeta kuonde ndene wants yetu kenda bomba kuolelia barabara ira si sia tareru iri mwire kabwithwa mwakene yu
ende kiri kuria kimanto ya loss kana kiri contractor betu baba tutumika contractor betu batutumika nonto ni MTF turetere kiri yo MTF ni rwangiro thirikari ra nene rwara tumika kubwithe barabara cietu na muthara njugu bunkienda kwira ni ati kiri mwaka ura thiri thirikari ywa mbesa iturari na uthithia wa barabara twanengera MTF milioni 90 ya tubwithire kilomita 215 twanengera ingezi on development fund mbesa nacio milioni 225 na babwithia barabara 270 kilomita manere ya mirongo mwanja ukakwolele mwanya wa milioni 90 na milioni manere ya 25 no kuona yotene ne muno kiringwire ruture ngwe yukite kwanana tuone tuita asara muno na ngavana wetu na batu twithirikari tutikwenda ntububwa kwithirwa asara itikana muno ki mwananchi osokori ketha contractor na utumika contractor ningwitikia akari atutumika ara neo tika kwire mumeru ararwa muno nonto company yi kana ndimite rwangiro thirikari anene bakethirwa baitumira koto kana kaoka kinya ya kabro I mean calvert bakenda simiti bakenda mithanga bakenda kinya nto bakurita ngwese mukono na kinya mauta tuwiti kikabeta kunywa kaunti ingi banyo kaunti yetu kwa hivyo ndanto beto batita hasara kiri mbesira nacio twatumira thayu itubangirite mbesa milioni itunenkanitakia MTF milioni manatano ya 31 na nituwitige ki barabara cia eteto ni ashimia beto ba county nonto no bayamakite barabara iyi kenda ciumba kuthondekwa ni thirikari ya county na kenda tutumira MTF na tu nituwitige ki barabara ira batarite ukakwithwa bari na kilomita maneli tukabwithi nkuruki yacio ukakuthio manele bategete kubwithi nacio tukabwithi maiteli kana ya thatu kirisio nonto bao utibaita bao swa muno mbesa cio cionthe irita ki thirikari na araura kwa hivyo ngwe bakamirita ubweya na kiri quality kana barabara bakabwithia tukakwithwa tubete barabara imwe twabera for example yithirwo yina wari bwa kinya tuwe fiti u kinya 14 kana 12 bakabwithio ura lakini kiringi ucamuki kwithwa kuona withia barabara yake yekirwa kamuthe saindi kange saindi weto kona ngari ile tumbo kulukanira lakini ingo hakikishira Meru bakona baita ya mbeza sio ni bwea. Asante bwana Idhana akuwa na kiuria kingi kiriwe na ringaringirwa karwe Gavana ngachoka kirigwa kiuria gia contractor kiria gia kudia contractor kithora tugwita kiria MTF contractor Meru na baba urate ndiri waziri areaja kamwire kuri mtu gwitwa Martin mwita kuma Mwangandia aruria barabara iwe kwina kuma ko kwina mamujo na ndaga sethingithu Mwangandia ni thukangite na nyenene na marinya jama nene kwa mibango ereo Ugenyoki ongera no tuongera atiri kiri barabara cionthe nontu arira twika memene twaria twira etere nimbura eke nontu kera akere na aria gakererere ikaurenge na mpui muno uria umba kwithira kwina barabara ithuki MTF bakambiria ngugiri na mbere waziri acokia ndingenda kumenyithia uria kuria mantu ja barabara mbere atwire kethira ne county kana national government nundu kwi barabara imwe cithuki muno cia ajumbe cia national government na cietu na tutu feeder road turio na nditubwiri kurwa niriku tutikae promise ya kuthithia barabara yetu na turaya kumithithia kuna ndiki barabara njaba kuria mantu ja barabara ibatu fafanuire kethira barabara iu ne county kana te county kenda tumenya bwega asante atukauga twaririre cha county ukera muringi kura barabara ire county rio kwa nethuki pokathondeka ri nkitetheria waziri kidogo barabara cietu cia county kiri mbeca iria twanenkere MCS 15 million na MCS baiba kumenya o MCA nekirite barabara ciawe ni barabara cia gwakwa ndacia milioni 10 ndaciarukiritira milioni 9
na barabara neje na barabara ile nande icio tukuga kethera barabara yari kuma kwa Muthaura Njogu gwita kwa Mwanonte niyo yaroketiri milioni 9 na MTF ne kuthithia barabara ingeja iu ithatu kwa nande tukathithia iri already yeriri na iri maratasine na tucoke tuongere inge nuntu rwangirwa MTF iro kuthithia barabara inge nkuruki ya mukandarasi kana contractor nikio tumitwetete yo na Muthaura Njogu ariuria atiri nawe contractor urau batu turiuga contractor urau kana Kameru ka urau no uri munene i contractor ore omwe kai kana Kameru i contractor kana Kameru kinya bara bendene gukumutegeri wetu na muthikirie bari goikana Kameru kuna ndio tuburi kuria contractor urau uburi kuria kana Kameru ka tetha atia kiri MTF ikana Kameru ka tetha kai contractor atetha tuburi gutega ina utethio bugwita nkurukie bungi kiri batu twithirikari turiona twanenkera MTF kana Kameru ko ga tetha nkurukie contractor no mwe na jara maingi no to MCS bamwe bari acha ibaije ba contractor betha beba au turari na thina nyingi muno kiri mwaka juju athira contractors bara baingi bari obobongwa bakuimakira kigerio bagaisetera na bagacia max na bashira very good utumba kwethwa wowe uri ithana igwo wa oversight igwo muthithia barabara igwo muhimakiri ugacamukia na niyo tuthina turari nio lakini nande twina independent body ikuthithia barabara ikanya ka MCA ajukie kiragita kiwe na menakio kwawe wandinewe akagwe akarie onege gwita ngugure bwirite ona gitira itango yore bwirite then na kanya gakuga atiri mbese ikwenyanga lakini ndio tiomba ku oversight gintu rende nyagitireta ground gintu kiwigite ndio ri atiri kire budget yetu tugira twina 600 something or 700 million for roads na kuyamo bakawatia bakauga bakurukirie milioni anga ingana cia barabara na bariona MTF inenkeri 531 borirwa kirwangirwa barabara kwina transport and energy na other things kuna ndikire transport ina 531 but we are part of energy ira kwina mataja gwikirwa mataja ujarikirwa nambi kakwe mbesa cia kurukirwe kando cia mata mbesa iri cia rwangiro urunde kana department yu yonthe ina mantu ja maingi na ndirira bakenda kuria biu ibitige kura irwa ome mtu neje obishini akona waziri akeja akona chief officer amura batu turi assembly twakurukirie milioni 800 boriuga bwikete 531 kmtf. Where is the balance? Balance yeka itanana na eu ni njira ya gukuria Meru na buibu utongeria endete kumara kuringe tuma utena facts. Now we can't argue with the facts. Thikare kwa na fact na tutara masabu shiringi wa shiringi mwana nte kuna ndio ria genge yariaga oni atumera kaka ngavana rwero ini bo aringaringira ka ingavana nandi madam governor wikire kireja na mbuga MCs babaria no to bamabo gunderigiro bakiuga atiri wethera babare thukiuria ngavana nandi aturirie tukuria antu atuma muringi kura kana muthikiria kana mutegeri tuge barabara ya mtura wa Kiagu imtokwa nara miundene o muteng atengiri shiringi milioni 9 lakini MTF yakweja ugantu milioni 9 tugatumira milioni 3 boka mwira kairi njo tukarendeguru tubangire milioni ire itigere 6 tukire barabara yu njeru bokethera bwitite gwikire iritharyo MTF kethera barabara ya MC wa Kiagu augite yumite kwa Muthaura Njogu eta kwa mwana nti na allocate 9 million MTF yakweja ikuthithia na milioni 2 urioria mugwanje na ajugeta ndene ya thirikari ya county ina mandio ina ward administrators na bo ligare bible iri go follow up project cia thirikari kinya kethe ito go partner na MCS tule partner ki kwendanira lakini legally mtorobu iri kwetho agetaka development cia thirikari ndene ward ni ward administrators na itwathithirie public participation kire every ward no geta kire mauku jetu ja public participation te barabara emo akira ikiri ni MCA te barabara emo akira ngavana kuga kathie na flagship kwena barabara nkurukia thate kwa bagateka barabara ile MCA but public participation ile baugire inaange kuthuki
inaange kuthuki kwa public participation itwathithirie every ward na every constituency na twina record tugafororo thera tukamenya barabara ithuki wina bunge. Kambodie mono nto kugo ni kutanguge Kambodie obunge bwa MTF yo MTF ina capacity ngana gavana ituje ward chia ku 45 MTF ina capacity ya gutigira nguge kiendelea gakire ward number 1 no ikuendelea mwanka kire ward number 45 igutukeje kwithirwa bena mbuga mashini itiomba kwithirwa igita na iria nguge kunde orimwe MTF na waziri nyawa aringenda gucoke lakini gancoke na njira ya kwikenda twitanga gutibange bena capacity nene jabaria iria ni engine kubwa irwangirwa thirikari rwe na machine iria kinya contractors betu batiomba kuona rwe na machine iria tutiomba kuona kuyaja na mwokana ndi machine iria cire guku ni nyingi muno kwanza itu ibo batirona mbeca kuma kibatu itwasainire agreement cionthe na twathithia everything kabeterete mbeca citonya account-ini ciao bambiria ngugi which will be coming week buga mwambiria au thaiji thirikari tirabekira mbeca lakini tuthiritie all the processes bekirwa mbeca bambiria kire machines bena cia kung'ana na ngugi wegetaniria sambamba wandi cionthe test cia kwenjake kinyara mitugekira na tugekira at the same time. Yore yakwa governor ni gwigintu twita community run empowerment which is done by Japanese through Warren Bank. Mbeca ciao cieja bukanenkerwa MTF mbeca iu cia dona ithiomba kunenkerwa MTF ura gukara kingwete ki dona bonthe bara bejaga either ni bejete gukurukira agriculture bejete gukurukira lands bejete gukurukira loans bejete gukurukira interview ibetherwa bena account ciao na organization ciao kivyao tutiomba batu kundictatera bara tubera toikia mbeca ciao kire MTF oja uria bejete bari ndona bakauga imakuyu bakwenda antu bathithia tutiomba kubera rite makuyu batu turenda tucui bakeja na rwangirwa makuyu bakauga turenda gutonyithia batu 200 million cietu kire urimi bwa makuyu tutiomba guchinjia nonto ira ni donor fund na ibo bongo bakwenda na bakeja bakauga turenda mbeca cietu cieta kiago tutiomba baita kiago tubaikia kirua ile wona antu bakiuga atiri na te mbeca cia ngigi cigweta wadi imwe itegweta wadi ingi na te mbeca anga cia coffee kana gintu kingi ikwetwo amwe itegweta kungi niki ibatumire coordinators bao na antu bao beja bathithia survey bamenya ni okwina nindieje ani okwina nindieje aturikie makuyu aturikie ki machine gya kuthia aturikie kina na baugire ni untu mbeca isiao batu atika iga karaje kacieke budget yetu ciongere lakini tutena uge bora bonene bwa kuga atiri batu Meru tutiomba kulima makuyu kinya ketha twarima tutena uge bwa kuga ari mbeca iciume aciete tukagura machine ya avocado itugure machine ya ikwaci ari iretwa donor fund na nitherwa iri directed ndikuria donor akwenda na ndisia donu kana cia barabara ingi tutiomba gucinjia tunenkera MTF peja na mibango yao batu ni gupatina na bono tuni partners governor the nyora ntu bakwaria Aruga mbeshira ciumite from national government cia county nonto counties and devolved function. Na wana nduka erorirukia mbeca wachokio ki national government. Now, kire muntu wonde rorombete kuna na barabara kinya MCA ba utekona yeko kethro kiboraga politically watwike bawite tukathia barabara na antu babori barabara. Number 2, murigo jo barabara junde okethra ikwe okethro ikamata murigo jo watwika barabara ikuthuka nene Meru county. Will you carry that burden alone? Kutumpo ba ukare badani aro nonto process yu itina mwanya kinya nini nole gwikirwa siasa riri ya MCA tira identify barabara au barabara ya kwenda kuthithirwa interest yengeria ene onkurukia barabara ya thithimbi ikanyamu tugo kuga iwa ugatenda uga nandi ogo renda twitikaniria na interest ya kanyamu kana twitikaniria na interest ya barabara ya thithwe ya barabara Nenye bubu kiariru anteto ii bubu irikinya bubu itana anto nonto media na guitana tukauga atiri MCA na ugire barabara yakwa iriuma point A to B interest imbi niki utigwetera wona kethera barabara yakuma A to B then waria uga atiri onda ugite barabara ethithwe na ta thithwa why ibyo byo rito byo rio ciuria lakini ande tukaseti mathuganio jetu tukaja ikakimwa na inchi
the employer tukugikana Kameru tugutethia mathugani ja karau tuthingata tractor iria ikenja barabara ikathithia tukamaka lakini tutiomba kwa batwe twisetere kigerio twimakire tucie max tuciere ngundi na tuciringaringire rui cau jatebua na tejibwo kithirikari ngavana ni mama yatetania no monka mtu itengugire rewe urenda kuga MCAs baraba utata bakiuga MTF etekubwire kanyamo bakwenda ugatike ngwate wauga ukigwa ndauga ndingenda gavana tutaria tu kidogo nontu itwici kiri tongere bakuwa bena public participation na bego atanera mono ukigwatira kirimo wango juju MTF ibarite na MCAs nabo gwatana nontu waero kura bubwi ndema bubangania MTF nontu ikita nyumerenge ibaumirite bakiuga batigira bagweta assembly baria mwanka batigire nyingi bakwe ande nyambere tutireta kuraja bwana Peter ukigwa waziri auga last financial year itwanenkere MTF mbesha kejunzikina twabanenkera 90 million bathithia barabara ni gutari na thina riu bathithia barabara 90 million mubango jurejo atumite betikiria 90 million ithithia barabara inacho ashinche thaito ikia mbeca ciothe ke MTF no kwithirwa bachemene bararania nore ori kwigitene riu ningutiga botakaranti kuro baraniria ande no buri gushuria kiuri no to MTF itirambiria thai barabara ira thai igwetirika na ibui ira ciathirwi ni MTF no tutwanenkere mbeca imwe MTF mbeca ingi twanenkera kandarasi barabara nyingi cia kandarasi itiromeria mbura ende barabara cia MTF iciomeretie mbura egita riu ndajukirie flagship project yakwa mbeca ira ndarithithie nacio cia flagship ndekia ki MTF ciao bari members bathithia na contractors gutari na thina na enda uga ciakwa na ciao cio thicitonye MTF ina thina kuma wira bota gwatania labda kana botari te bwetekani riu ti mucikano ja juu ithana kwibio kwenda kuongera gavana nkodie kiuria kimwe nontu kuria antu ndatigwa ntanda nyontoka ikeja kwithirwo majority leader Mheshimiwa Evans Mawira karia nejete gukwira akuigwa na kosete na no tongere ngoite kiejete nyume karivale tu so tongeretie njuri impeachment ikeja kwithirwo na kujukia tagaria ja riu inkwenda gwitikia kinya MCA bangi bakeja kwe wakanya kinya bono beje kuri mbuga mantu uthithetie kana kubanga kuthithia kinya nyumene ja gucokaniria MCA baria bomba kugwatanira nontu thirikari ya county governor na waziri bawe na executive yonde na nyama chief officers butumba guita nguge bote gutethaniria na county assembly ibwaka kingwete ndikuma Calvary 2 ndambirie safari yakwa keria na kwanza ndambirie senate ndauga uni mtu uria nkoserete ri nandekere na mtu uria unkoserete ri kumurekera ndarugura murango ndeja ndarungama keria stinge mbere ndauga nditonya Meru county ngi apologize inya makosa ntithithetie ndauga ndienda kuromba urekeri makosa ntithithetie na ntithithetie na inya jara mpomba kwithinya ntithuganitie ndauga uni MCS bonde ma MPs bonde iberi bionde na kila kitu bionde uniko barekera peje tugwatanire twite ngugi na ikio giatumire majority leader Mawira eja auga uni ndaigirwo kiuga gwo kurekera antu na kinya ndeja turekanira ngoro cietu ithauka na ndi mwekuru ndi mami tingiomba kugari netaga riu majority leader ajukirie irio muntu ungi wonde abwiri kuona akajukia tugaita ngugi miari yekwa ni ruguri obisi yekwa ni ruguri gute muntu ndauga akeja obisine gute muntu ndauga akeja gucwanga bana ni mama na ndi muntu wengo gaciuria atiri twatari turi jointi kana ndatari ndi kawira unda aringeri thimo kana ndaringeri ndaringeri kura ndi kawira kana ituri gikundi giantu na ndi muntu imenya wengwa jore Mawira imenyere ukathaura nkoro eku no kaigwa we free na gutigi into kingi gikuthuku ja gukamata murigo tije wiketie na utije ojwa irere ukajwe kande atia utina formula kila kina gitumi ndene nthiguru ici igweka mantu jothe nthiguru na gufocus na mantu jamana na woni nkwenda gupongeza majority leader nuntu bo athithirie kinyara ndamukamatite kanda aturirie maru na Bishop Magambo imukoje ndirauga ndikumurekera
na nkore kwera bwa na ndi muntu wengo gaikarira nthi ari MCA waringirwo kura ni antu bakucuria atiri biketi antu bakwa na nkiringirwo kura ri twaogene twigikundi kana ndari ninka nkiromba kura ri ndaromba atia manifesto ekwari yariri ku igwika mothu igwita ngugi kana igutethia antu kana ibweko uitarire wengo wi muntu mugeni wi muntu mugima na ndi ndienda kugetaga riria majority ajukirire riega na inkumupongeza na nkamwira karibu na kinya ma MTF jau maragita jau jenama najo kijawathithie barabara ciawe na ngiro kwenda kujira maragita jawe ejirete najo uro kwenda kujira project ciawe cirio twabanengere mwaka jwa mbere 10 million mwaka juju financial year yeje twabanengera 15 million na irio katubeterete barita ngugi abo betete baita ngugi lakini ibo baita ngugi bete batege bone kedra kana MTF betete itangugi menya ki 15 milioni nateka i barabara aki kwina sibitari kwina kithomo kwina mbi kwina matuja maingi kire kithomo ri ngiri magana iri je ikondoma muno nonto kwe mtore okiago boeja na ambassador rira boeja nera nyingi becingana rira boeta murito ira nyingi ngiri thano bane kanete ngiri thano kwe mtu ejera wako munengera ngiri magana jairi itare mbasa yake amwana nyomba kwirire ambirire uju nanti kwenda kwatia ambira akwinya na uari na monka nande nura batikuba utware navo na ambire na thina ya school fees thina ya mantu ja nyomba thina ya family we tumantu kithumba na unda mwigirwa kiao nanda mwira tika gushikunika muno utitite ukwa nkoma ugati itama bochori jau na itama mask jau o relax eje te kunikete eje te kunikete kento kama kana bomba koromba nonto imbije jonde yareje taire nyombe oni mwana onte keda kwe mture kaira oni nde kaira na imbuga aja maingi kedwa antere kana irari tukimathi atithiro aria antu baba ingi batithwa baria no ntu batandingira kura na bamwe nyi bampura muno lakini ndaba yere nguginde ne thirikari ici tujo kiongozi nwe mu campaign okwa number 1 kutunge wa ntesa ja kiongozi yo kuona Edwin kiongozi yogira wathuro no makurugira njogu marwa rongo taugo mwana ontega umpandira kabana mealiere tare kwa na untaua manto jajau na ni kiongozi na ndi ngwenda gukonia atiri siasa ti uthu okay kenda twitanga na ndi kabuma ke mantu ja ubogeta kijangi kenda twitanga imbeche uyu nyamuthikiria akamenya na acha ciukuruma menya ukeja kwithira MCA ari nenkane ambeche nyingi ngiri thano lakini mtu akweje kunikite omwira gwe wina thine fees atuge nyombe nyakeja kwithira ni ngiri gana kana na mantu ya family kwa munekera ambassador ya ngiri gana meme iru tutitenie Meru iri nene na nina ini thitha yo korea menya ndendo mo korea buru ori mwe tiria no ntono ni tuje korea nura ngwituta korea na ndo korea na ndau mauro safi ni na ntari ante tuka iri na ronda ciaria tuje kire mawira ntari ante tuka iri na ronda ciaria kali bali tu otoembiche yu kenda tutaga kire tutaga cia ya buko investigate kire kali bali ije season 2 ije mawira ja kuromba urekeri mawira indi na tewega kaineni ntaigwa kana bubura igwa bara twet kameme na mawira akiuga kukurekanira nandi mawira kat kujaja narua anto bara baromba urekerire mwana nti irazima bete bakiuga lakini andi thai wenda kwira MCs bangi beije mawira nejira waku ga inaro bakethera bakigagwa Gavana ndodi akethero ambuga uomba gukinyia mwaka banga nande antu abeja kawite kwira gukinya kirima musa akorega gwita kirima ikejere kiri musa kethero bate kwijari ni untu bakana kaka mumeru utebeta kinya bwa karandi untu ndenda gukwira ubo ateganirire amawira bwarekanira uti MCA bore goteganira no uborekanira untu ndwai ndi mwana ugwake mudora njogu eno tukumbira ri tibetere nyoa batumireria batwire nyakatho na arua
batwire nya kiatho na adua ina ndienda kwira MCS bangi atiri majority leader mawira nejire na turakara ndiguru nawe nyombe kwa wacha governor's residence turaria turuga twite na mbere kurita ngugi na kinyanda ene guko inkona tuna MCS bangi na nyaba batikiome ibeje tukare ndiguru na kethe nyi baruga bakwenda mbandikira kabandikira. Asante. Kiri kia muthikiri na kurite manto MTF mbuga ingava na kana minister wa shokia MTF ikambire ngugi wondi chionde kana igeta pawon yari ikimwe igetengi non tractor itenga na chionde orimwe. Number 2 MTF lirikana itathiria ngugi last financial year abange itatakire balance iwire nyuma au MTF anchokie MTF kutengugi atigaria na ethiririe ngugi cionthe ire yari na ate tukumenya 90 million ya kavire 200 something kilometers gethe itathiria ngugi MTF na ethiririe ngugi na batu tweterete MTF yeja na ule kugete na capacity igatonya wandi cionthe o rimwe tukibanganagia na kwanza bile byomba gututatisa kidogo ni gwatuika kwibo batienda go cooperate kinya ketha twina ward administrators indikana last time tuwikia tractor njia ni etire MCA wanao alareta siasa akureta siasa tractor eraumira turamikia kangeta na ndi gugatuika gutithirwa kwina sabotage kithemba jaki utuonete gita ria njia gita riu tractor ingwa barabara wikathithanirwa cionthe na ingwitikia tugatigira waziri wa barabara tukona waziri ungi kenda tu redeem time tumba kwari na waziri baba ingi the better tuone waziri wa roji. Asante sana, makofi kwa bwana Idhana. Ona ndino wa waziri wetu wa roji barabara yebiori bya ndamu ibora ngina kiba mwana nti haraka biori bya mbwao bionde achokie mwana nti uti agake roji kaka kiuria kiruji aikwenda mwini irando nere gitetero muno nire ita ya baisigiria gwatuika ndamu ira toka ya kiboga aitiri etere chokanirwa amwe no twire ndamu ira yatumirite mbeca ingana na kethira no we kethira kario kana kethira ruji rukethira antu baikuchirwa gukinyanja ciao tweterete bire bingi bya ruji. Thank you Manonte. First of all kwina kiurikiro kuritikia mbere kira kia Eronino. I think bajiri na kiu then beta kire Eronino no wagwiri. Yes, no wakweri. So first of all muthikiria beta wa muthamia Jack nini waziri wa Rui na Riera. Last year after Antoba meteorological department kwa announce that kwenda kwina Eronino. First kintu kirangaba netherie netanire a cabinet meeting twakarathi twinde mawaziri yonthe mwanonte na twalwelia department to analyze department ira cionthe kithoro sira affected twanjiria department ya water and environment twetaki department ya health no nturira kwina Eronino kwitha kwina issues cia health tweta department ya trade no ntubwa manto ya mathoko na twetenya department ya roads no ntubwa barabara cietu. So we formed a cabinet committee, subcommittee, ekondiru na issues cionthe cia Eronino. I was elected now the coordinator of all this department. So ukurutheria ikurari na issues cia Eronino. First of all, then Meru utari na issues mbingi muno ya ura announce it in other issues in other counties. No ntuni twari very much organized. Mbere mbura yita already subcommittee na rio semani na tukethwa tuna strategy na tukakamwe up even with the budget. Itu twari first county mbere ku endia request yetu nara through the governor na Nairobi tukirutharia mbeca cia Eronino although stombere kuya but tombere ku si organize twingwa kire department ya water na environment sana otigwa kuina in outcry about drainage ira sira na issues ni ira utaja ya kianjai na issues ira ri kuitari within jurisdiction ya water kana ya environment issues ira sirare antu kwita wa uru barabara kuma uru all the way witamia then eri barabara national government yoki kuma kitambo so drainage barabara ni thukire kabisa tena any drainages tena nara mitaro ira ikerwa nara ya itabura. Then secondly kwina area ya uri tawambututia just around that area rua rwingi ruma nara ruita ambututia
ikwekira antu abaingi mino miundera ni ethimirwo kitambo na njirere seru ibigi cia ingwa kuiria cieria rwiro rwitairie nerira Sacred Lake. So ende rwiro rwanda ivatire antu rwitaki Sacred Lake rukeya rwitanite barabara. So issues ira cionthe wona kenjai ciari kapati kautwa uru pati we uru itari kenjai market yongwa. Issues ira cia kenjai market cionthe twashughulika itwa ndreni rwiro rwonde. Other towns utisiari na utikirai no twari very much coordinated. Department ya Water and Environment ikikurura drainage ingi roads na boba woka new drainages trend na boba baka uskana just within market ndena yongwa ibo ntu ibasuote anto batheta sana mathokone na department iringi cietabura but eronino ne yire pia na advantage no ntu as a department itwatikire time advantage eronino to under 67,000 trees within our schools to under schools 103 to anda na hills, that is county hills na tuomba kuanda kinya kiri nini kiri riera retu kana catchment cietu ithandatu na tuomba kuanda pia kiri mite kiri ira tuwa ira cia mera ciongwa riparians. So kiri issues here nino ito perform very well. Then in department ya health no ntu twari issues cia hapa na pale cia rui kuzuia waterborne diseases hivyo no ntu kubwa Meru County uti outbreak ya waterborne diseases iromba kwa announce. Nonto department health no nkumire yomba kwa na 60,000 doses cia nyumara cia water ngandi. Ida cia wananchi baikara kiri nyumara cia okenda bomba kunywa rwiro treated. Thank you. Aibwaga sana antu bakuiba gwitia maiki ngavana gwitige ni ngavana nekera maiki tata gukaria atiri yes kana no thirikari nene ne abutumire mbeca cia ronino no twetekire iria rira na ndu twire rira ra baisigiria ratumirite mbeca ngana minister. No, first of all unkanjiriria last financial year actually this government performed very well in terms of water. Tuka compared in other counties uti county romba so far kujenga dams. We are the first one to kujenga dams. Na dams ira twajenga ndamu inene muno. Tukianjiriria neu ya baisigilia. Ndamu baisigilia atumire 49 million. 49.580 million to be specific. Na ndamu ira iria rira first of all 8 years ago itwakarite nthi na tukomba ku fence out wiria encroachment but uno tuyetengi iria kuya wokwa ndamu. So tuamba twekira fence 8 years ago to protect that ile kenda anto batukume encroachment. Now iria rira ikwari na kilemu that ni muyu asonga songerwe. First of all bila twathiri kintu kya mbere design. National government ni tuire kweria kuthithia ria for so many years. Over 10 years ibathitha cia design so bakenda kuthithia mbati basi ya mbesa. Ata fiire iguru muno, mbesa iri iguru muno na kwikompea na ira twatumira as county government. So area ria with professional ri bati kuthithwa. Uteki kintu kinya kimwe kia ruka. First of all kia kwanjiria technically. Kintu kia mbere kira ki consider wakiriria kintu kita wako ya ndamu. Then the second thing ni wia yongwa. The ndamu yongwa. Then ndamu yongwa nenda kuru ende nesu ya roi no tubwa risabu. So ndamu ra ne bwithire bwa rwirura rwona antu bakiringa bisa rwituraira. The time ukiritie ni ndamu. Kintu kira obati kuitabura kuthithia kia mbere. Ndamu no mwaka itho ina kintu kitwa spillway. Spillway ni ara excess water turaira. Rwiro yura ndamu ne rwatura excess. So rwirura bona rwitura ndamu kayo yurire excess water no mwanke ture. No ntoki aguthete na nto tura ukethia ndamu ka break it backs. Ne break it backs ne tate ikathukia ndamu yonde. So rwirura bona wananchi bona rwitura na nto bakayukiambia. That is normal. No bwe design it na rwirura rwaturera especially twakirite that spillway iturira wara naturally. Natural rwiru bati uturira. So ruraro tare ni ndamu ithukite ndamu isasa kabisa antu bana bo kujira rweru kuru rwinge ibwega nawe tu tuga iyo bafro nandi kenda tunekera mudorari antu bara bakubariganiritie na ndamu ira no kona joka baga kuchirwe rujurure banyunya njeche yako nibo bakujiritie. Now dira twetire nara itwetire ngabana netito now this is the third time tete ko visit that ndamu kinyambere kianjiri twetire no na ngabana ya issues mbingi muno cia that water. So kuri nanto barabara inara iguru. First of all area ra yonde kwina mipango mingi muno yendelete ne mwenye tumbite kuthiria. Kwina rwita wa KK rumite all the way from the forest. Rweru ruonde tumbite ku rufandi na iro kufindi antu barabara iguru na embankment.
but lastly twari na gavana na atira promise that baraba kulalamika baka kidogo na atira promise that tukenja mbwao yenda baraba kaibatomba kuona iguru ina ara iguru bomba kuona. Thank you waziri. Mbere mambo udia kore anto bara barigeni na damu iria pada ya pamwe iwe baisegeria mono rujuru rweta myondene yao kinyabo ntije kedro mibango uwe kedithua mbije mbura na udere nyingi kedro ibohoregia kedro no bombe ku compensate kira gikarikite myondene yao kana kedro mibango neryo kinya rujuru rweja kuno kwa damu yu rwetera myondene yao rutikage winyangia bubunene myondene yao boyu bumwe boja ide inkuigwa thirikari ya governor ni mama iri aria na ndeja damu thirikari rero yaragia bwao ona switch ya policy kuma kiri bwao gwita kiri dams kana ikugwatithania bionthe na ikugwatithania dam na bwao bire bionthe orimwe ibuvoga. Thank you. First of all, ukiakulwelia iriera ndamwira yaki. First of all, kintu kirambwire munda yitu ari to protect. Na iriera ni thiulungi kinya ni barabara public road ni thiulungite outside the dam area. So ute munda ya any person it affected in dam. Nonto dam occupied 33 acres within the dam itself, the land, the public land. So ute muntu kwa affected ni ruirura rurike in dam. Now, kiuria kira kingi na kiori about ku shift policy from dams to from bows to dams. When excellence came into power, kintu kire metherie twaharire ndimbere twabanga what to do for 5 years. First of all, atwira kwina ruru arumana kiringai. Itu twina mipango ya rain water harvesting. Kutwike ruru rwanda rutwite Indian Ocean. Idu kwa harvested na rukomba kutumika ni wananchi betu kunywa na kulima. Secondly, kuna surface water rwa mierene na ruo au iru bitu na mierene rwenderwa wananchi bombe kutumira. Dandile kuna rwa na randi rwa mbwaus na wanasiku kinyaruo rwa tapped rwa obstructed wananchi baito. So tuta shift kato enhancire kanga bana enhancire program na tore no ya mbwaus kwa tukate mbwaus yaki itu yeki kinyanyu ibu ntu kuona dams ni ku harvest rwa ngai rwa ndero Indian Ocean dams ka harvest ino rona ngaba na kia na matangi last ito ya nite matangi 3000 yara yonde ya ku harvest rwa ndero Indian Ocean kenda kutuka rwa ngai rwonde iru ku harvested mwananchi akomba rutumira aidha kunywa na kulima. Then last financial year no rona iturenja mbwaus tutumera riki. The only shift twathithirie ni ura last regime watwika turia kandarasi tukamuntonja akiagatita ngwisi onte cia kwinja na binabi kwina rigi twatwire nyo department yatwire mami ngabana ya miukiria au arigira ni tengwe kenda tukat cost kwa tukarigira nyo tukenja nyo mbao na last financial twenjite mbao 34. So tuta shift tutaumire kiririere kwinja mbao kinya mbao sino tusinja na kinya thairi gire ntunene ni kuendelea na ngui. So ituko atu combine all the resources na lweli kiri rotera urungirwa kuritarwe kuma mierene inurone tradite a lot of water project 219 to be specific across all the counties, across all the ones rukiritarwe mierene ikaendia kiri wananchi misi. So policy test shiftire katoyire ngabana eya na another thought au to combine anything any drop we ya Meru County itibati kura kinyemwe yithiro either yumete ngaine yithiro yumete kiri mwerene kana yithiro yumete na randi yonthe ni bati utumiro boya. Okay waziri ndingenda kuria ria ringi twaria oturite bukinya bwaul 34 kana 36 antu amwa 34 turingenda tutumenyithia mwankira na rwari kibwao ningana mwananchi agutumira ria ringi oturite neka igukipwa ningana chamba gukipwa rendi ciambire tumika mwananchi na nkoroki atori boriro rera antu icekene ta iriere njiro tare ura iba kwenda kunjirwa bwao no bona yomba kuchukia kitaringana nyingi mwanka enjwa na ina process hiyo yomba kwambiri. Thank you. First of all, lastly leto area ni September, end of September. And by that time it twenjite about 34. From that ngayero nino yanjiriria. So during rains aturunga masia ngwe drilling. Now rains thaini re namire. So ibo ntoto kuwa
mbwa aratwara omerie ituranjiririe thingi but during that day ni uturetha cia kuri na mbwa ira ciari na tu issues hapa na pale rikurari na mbura icio tureta tukibwitha cia na iturabwithitie within Meru turabwithirie mbwa 13 across the county ira irari na issues. So now kwina ira twenjire so far it have floated national tender ya mbwa ira cionthe twenjite last year that's financial year na evaluation ebwithwo na bina thai turi ati contracting stage. So in the next 2 weeks mbwa ira cionthe cienjirwe wananchi bakona contractors are now on the ground akianjiria kuthithia solarization na itura shiftire kidogo kuma ara twekaira elevated tower ya 6 meters na iturekira steel elevated tower ya 12 meters that is 40 feet. That is 40 feet. The reason then pia twekaira plastic tank itura shiftire kuma udinde turekira steel tank twekara plastic tank ya 10,000 liters na iturekira steel tank ya 24,000 liters uringaringire ni karwe murume. So whether that is as per the direction ya gavana atwitira after design change design atwira arenda antu abangi bakinyilo irui ria twekara 6 meters ikwari na a lot of complaint that kwina rui rutikukinya. So gavana wituresie steel tank turesi steel elevated tower kenda rui rutakuraya then itangirira ria plastic na gavana wa tanto twekira plastic na tutina bigger tank than 20,000 liters ya plastic katwekire steel tank. So indi thai turi boys to kuona thai sithwa sina steel tank ya 24,000 liters. Waziri kinya Biblia yu mwathani akire Biblia na gavana wetu bishop au antu ba kwa bari uri kwaga mbio umenyo twendo umenyithia antu betu bwao ikiuga yambiria kwenjo mwankanto bakinya kunywa roji bwambere ma process yu ejokagia ukagita kangana nundu bomba gukinya nusu bwa kuthura roji akirira ruinga kwa anga ikwa government chemist eta kuthimwa kethura roji rukari antu bakambiria kuga project ni gitirate na nditwenda nundu waziri uri aja bataririe kuma riria bwambiria kwinja roji imutaratara juri kujuthingatayirwa na iutawo gwaka menyachi akagwa roji rwarikia gukuthurwa teuma ubatarire na rio ichumba kujukia gita ringana na in the spirit of accountability bere imbecha ingana chiumba utumiro antu bakija gukunda mwanka roji kwa. Thank you. First of all, dida mbwa wikwinjwa ni theater process simbigi muno. First process ni ku identify site. Ina site yongwa kana ni area ri kwithwaniritu. Na tuki identify site katulwela cia nings ciantu. Area ra yumite ri yina mera kana ethwe tina mera. Imbi solution ya area tuwe ni mbwao. Tuka sample area tuwe kithio ntumakutano tuwa makutano yonde. Then from there twatuma mtu etwa geologist kana geophysicist. Twamutuma on the ground kuma kirin department. Eta kathithia kintu gitawa geological survey. Athithia geological survey akandetermine rui kuraya kwa natia na volume eruo estimate volume ni ya natia. Then andetermine tukaandika report. Kuma tukaandika report Nairobi for stamping. Any licensed geophysicist, geologist. Licensed geologist athikio sign report na kila stamp ike yakiringi kiri ofisine yetu. Ya ofisine yetu nao tukaendia kiri organization yetawa Waruma kana thai yetawa WRI, Water Resources Authority. O licensing kenda batwa authorization ye kwinja to apply that ni yukasia munda ni yukasia almost 14 days na kwita even a month kuringana na urabo ikilusi nabo but to authorization you then tukaengage muntu to andrilla nwenwe ya na machinira nene wone kinja iu ya kenja ikete kinja kuringana na report ye geological survey kuwa okinya mita cia no bla 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 sina miteu athiria kwinja mwankara survey kuwa inja ikethwa survey wite inja 200 meters ukethwa withra kwifaile kana ithatu akathiriria au then tukareta machine rengi nunu itawa test pumping iu no iringa rui 24 hours twa collect samples twa collect tukatia toa inga kithimiro na tukibithia capping twa cap tutia allowance twende batumira rui mwaka tuone result from government chemist tukatuma samples Nairobi itikabwithirwa analysis tukaletera analysis ira toretera analysis inde
That process yombo take over 3 months. Kuma kuthithia over 3 months. Then process yengi neyo kinya yo ni very delicate. No ni thia procedure yayo. Kuma kuya wikira solar panels, kuma kuya wikira pump na rande, wikira motor, kuya kubwithi even protection yao ku fence out, kuya wikira kinya elevated steel tower, elevated tank. Ne ukinya yo ni yukasia almost kinya ni yukasia around 3 months. So ndio kiagona mbao process yombo yonde thiria. Witete process yonde where me around 6 months. So ndi kinyaro kona to tuliete tika to tuliete processes irengi kuendelea nara cia kiobisi. Akiri ndimbiri mpoli kire mara water project nada wakalire Madam Governor kingutina ndio ntorea ukuri Samson Kanyerere. Thank you kwina tu ndimbiri kwina ndimbiri mpoli first equality issues kwina issues bari na cia leadership na ituwite baite musemanio then ibatuite twita tuende kutatua. But kiri issues cia support ndimbiri twerete ko ba support several times kinyari itari turari last year twabaite pipes. Wakanda minister onge Ukuigwa mawaziri jakwa je na information uboria ndimbiri akwira nate kuri ore ai sasa baba bamerete mapu ngugi ciao kuna ndi uria waziri akwenda kuga arenda kuga kibwa u 34 iria twenjite cionthe itu ejene ngugi na cionthe igekirwo matangi ja manene ya 24,000 liters na te matangi ja plastic ni jara ja chuma na uria mbao irekairwa stand inkwi na ndi twi double na ri double ikomba gukinya ruju kuraja nuntu no gitangi kiri kuraja kuna ndi nutu banganitio no rendi damu cio tucio ithatu icio juriria twakite na mbeca cia thirikari na ndi mwaka juju tubangite mono kutigira matangi jau ja mbao ciria twenjire cionthe jari iguru na machine ni okwanyaruka twenderee kuinja nandi mbao cingi pole pole ile na chigia kawa na ndingwitikia no turingaringire waziri wetu aroje rwe tuonane na waziri wa mbesa atwire mantu wa budget tulio biurie ni bita tugucokia akijari akiuga karandi guru saini cha kutharia county cia kinyira na inachekirwe na ndi mubango jura ijo ari na ene enya uni kanda ari kinyani anda ngo support ijo ari na ene na indira bora yina ajo akinyire bambira saini u bagacikia mweri jo gategatene isianganire gita kabareterete antu bo mathigo ngo baikia saini unundire igiro bakiuga abagacikia gategatene kaka abomba kutharia county tutionete teito ya malimba na twerirwe barugerere mera obicine kwingwitikia minister minda gatucokeria na ndi process ya kutharia county uria ita mwana onte akari barikia ku initiate process hiyo ya kuthurania saini pothuragia saini bagaikia kwa rais baikia kwa rais na ndi batigira au rais na ndi nwe uga kethera akatharia kana atitharia na ndi nugukaragwo na ndi jakinya no rais no kamenya ketha malimbe kethe kwa na taito kana tirona taito kwe baruga ya malimbe remerete wakwa kwenda kuri antu malimbe no thibantu mi kuna sauti kumira kutugura ni kumira kuri bo kuri remerete kwa baruga mali ya taito ya malimbe kwe baruga obati kwithira okiandika uri ngavana kuri o wetwa utiondetwa waziri wetu wa mbesha acha imbere tuthiriria ugaturia atiri ikeja kwithirwo kuri obicine kwiremerete na utukumenya twire antu bau bamalimba tugukinyire ari eti bonkinyire beje bongo obicine beje bongo obicine basi yo basi Thank you so much. Beta wa Ibrahim Otweri, waziri wa finance, economic planning na ICT. Kwe kioria kiorerue kia manto ya budget, kethira assembly ikomba okrokia budget kana batekrokia. Kampambire kuga budget imubango jwa utumira mbesha. Na thirikari itetumaira mbesa kutina budget. Budget editha wa thirikari amwe na wananchi. Ya nonto kutha kuna public participation. Tumara tugeta mwananchi atwira arenda barabara, arenda bwao, arenda kila kwenda tugekira ki budget. Toma ko ke mwananchi thirikari umake mwananchi na yetu ijato amethithia to amikia ki assembly. Kwao budget tia thirikari, budget ni mwananchi. Kaija thirikari ikaigora mwananchi akwenda igekirwa kwa mubango jwa thirikari igekirwa mbesha
alafu ikaikwa assembly kenda assembly ya approve na ya assembly ya approve niona itweta tuka implement nonto executive nibo implementers ora bwerirwe na yo assembly kabeja ku oversight bona ngogere mwananchi augire thiwe ketha ni uthithura kubwiri kwao ngoge ya assembly ni ku approve policies ku approve sheria iria county government uthithia kenda county government yomba ku implement kwao kampamberi nkiugaga PFM Act 2012 ninenkanilite process yonthe ya kuthithia budget kwao assembly bakethirwa no barege kurukia budget kabethwa baifila kingugine yao na ntigwitikia no bathithio nonto budget yarega ku approve te county government ikasafa ni mwananchi ula waandikite MCA ula waandikite governor ula tuandikite batwe mawaziri kwao ntigwitikia ku MCA umenete mwananchi o kana antu bawondiewe to that extent alega mwananchi ona mafanikio ya thirikari nonto MCA kana assembly balega kukurukia budget ikuga mwananchi oro entore newe ationa ndawa ja sibitari barabara itokuwa tukathithia itethithwa nande ikuga te thirikari akethwa ipanisha mwananchi owe na ara mashinani lakini nuije no gukarike sheria netekeretie governor kutumia a vote on account ya budget ira requested half of that budget kinya assembly tetekeletie kwao kaba kanenkira governor aliwe ya gutumira budget 50% of that budget kinya bate approve it kwao ntegwete kia assembly no balege ku approve budget no to one balega project ya assembly meya mbesa chia county te chia county executive wake chieja kigina kia county executive na kia county assembly kwa ukwa kinyabo mibango yao bakasambaratisha nonto assembly ni thawena program chiayo county executive bethawaina program chiayo kwa bare gokurukia budget kinyabo bakethwa bakipanisha na bakethwa baipanisha mwananchi o Meru ntegwetekia county assembly yetu ya Meru ni kinyete yao ibagakurukia budget. Asante. Thank you waziri ntije kwa thori waziri kani gavana watu chokira kireki ikuthirite kwina MCs na twangeria banabonekene mono kiri michemene rethirite ekithirunga na ngari ntere mwanya na bakiuga for example teregembe bakira karibegembe bakare agoti itone tinyero tero mikindori bakira bakare agoti ntije directive ke gavana kirinte twegumba kugatia waziri kinyawa kantetheria gucokia nontu nwe irwangine rwawe lakini kwira antu bakare ogoti makosa utuomba kwira antu bakare ogoti na no gwitia maendeleo uritia maendeleo yumana no goti bora tukuthurania bubwita hapo gacoka kaire ukeja gwita ngugi machinani ko ukethira ugori MCA uri MP kana uri mutongeria no kurunga mokera antu bakare ogoti ukoro runga mogite yene project ubiri gukira ki o batire ogoti bakara batina project kwa kamenya ina okabaitira project lakini makosa na kinya ni hatia na mtu no wajukiruinya itagari no ntubo kwira ntu bakarea ugoti especially atongerio baraba kugana ndi maendeleo jeje kwa unande utongerio buyu ni utongerio bukwite umutongerio jo ije kwa thora gavana ni igitwe nteto yikwa rocheki ni na bra ugoti imbigetwe muno na ndona kinya leaders bamwe bakiuga na ndaringira kitengo getu kia finance limo ndabera kuri antu baguchochea antu bataka leo goti kwa Ibrahim nontu ni waziri no atwire nkuruki no atwerese kodra go take action na kwa take ile wa take na kodra wa take ni action ile kwa take. Okay, thank you. Tukogea kidogo akiri mantu ya budget akure na MC bamwe bachitite kwithira atiri bakiuga mbechira bakethira baikurukia chia budget ni mbechira bagatega bakona itengeri kina uri bakuwa bakethira baitagaira bakoria tegwita kuruge kithukio itengeri kugura microphone itengeri kugura 1 2 3 onto bomba kuthira kugate amucokeri bu ije bakurugitie kithukio nuntu tire ambere gukurukia budget kuringi bakurugitie kaya kurugitie kithukio.
Thank you kinya in support excellency au auga budgeting process kana budget ya budget ira to thithagia ithawa a program based budget kana itemized budget ete thithawa ate mbeca iekirwa ina lump ichioyu 10 million ichithwa chia itemized to 10 million le igeta na kwau mheshimiwa huo kuria kana mtu ukuria budget tuthitha ya public program based budget area itemized tukemenya mbeca ichietete na kancokerie Peter kiuria kira oreria mantu ya thoko na kurega kurea ora excellence auga mbeca ira chija cha county tutetega mbeca ira chiuma kireche kaka kithirikari budget ira tukubanga thai imbecha tia exchequer na our own source revenue kwau MCA akira mwananchi akalea mbesha mwananchi ora no akwenda safa kinyamwetimu wa wengwa ate okay ate kwamba ku reason out nonto na kwenda ward fund ito banenketo ngavana na banenketo ward fund ya 15 million mbesa hii kaleka kungana cha own source revenue omenye the first maybe item ya ugito akane kunyanyiwa ni maybe ward fund kethera ni 15 million maybe ketha kwina short for ya revenue maybe bone 12 million ko it is a disadvantage still to that MCA ogo kwira antu bakalia ogoti ndene nini ya counties chao okay ituije kwina issues chiendelete bamo bagecho cha ilanto batikale mbate itu akalire nde na revenue board general manager ale aja anto ibetete those sub counties nare batikurea ibetete ba record statement na policy it is a criminal offense kuchochela antu bareka kule ogoti nonto kulipa ushuru ni kujitegemea. Waziri, MCA bena powers within the confines of the law ya kuchange ya budget estimate irapo kareta assembly na baka mbere ba approve. Thank you so much. In the budget making process, executive ba dhivya draft proposal ya estimates ni taka assembly ba inaliwe ya kume scrutinize na kume consider na kumake a number of changes lakini tekume amend everything just ba inakaliwe kako amend kidogo. Yes. Nande governor ni mama na area manifesto nena mantu jara bangite akathithia na nukuigwe mindo bimwe bya bya kodi njurene kalivari tu bitacho kwa njurene budget uri waziri wo kigina nugute moirweni yomba kweja mantu jara chari kire manifesto ya governor jakachinjwa ni ndu bakwithirwa antu nondwene badi atongeria betu nondwene badi. Thank you but okay I'm a believer. I'm very optimist na imbeteketie atongoria bala bathuri ndene Meru ni atongoria bakulizo out nonto manifesto ya our excellency ni manifesto ya kusolve issues chiachi na mwananchi wa Meru te mwananchi wa governor wetu wake kinya MCA na athuri mwananchi ingwetekia akeja bunge ejete kenda atetera maslahi ya mwananchi na manifesto ya our governor ni manifesto tere Ruto utiko itawa ni bottom ni bottom up nande ni go sync nere national nonto ni better plan nande kedha MC na support manifesto ya Ruto manifesto ya governor wetu ni go sync na manifesto ya Ruto ya better yani ya bottom up naye akethwa agasenchia budget ku ekenda apanish governor kana apanish thirikali te governor akethwa ipanisha ka thirikali akethwa ipanisha mwananchi wa Meru na nkiongera u kenda waziri ucio omba ku conclude kire gukurukia budget for example ndiuga ndina kioneki kiantu bagurirwa ng'ombe ndina kioneki kia twana tunywa ushuru ndina kioneki gia ankiasi yakirwa nyomba na maybe pa kuregana na mantu jau menya gutire mbeca wikaura no igaikwo kingu gingi
Nandi pauga tutigura ng'ombe for example pauga tutigura ng'ombe turenda kwinja ruji unani ntio magarira umbu ng'ombe ikagurwa katukenja ruji ko gutimikushania ketho yereo utuikana ndi kwi muntu wikirite onge kariki ati nandi angutegetie beterete budget yeja ndaga kugura ng'ombe mbuga iroje ukathithwa pauga iroje twetire rojine pauga imandasi twetire mandasine pauga ibira bakwenda twetire kibyo punga bigete thai kana Meru kwa wote kariki kare au na ketha kwi muntu wikite mutego athuganya ga sabotage kana athuke thirikari na njira ya budget utigintu ja kiu ikira bagakurukia nontu ni antu agima na ni antu baringiri kura na ni akiri murungu bia bakauga tuthithie bibyo tukathithia na tuthithie twikira ngai na mpumare kiri mwananchi mwire atiri budget yetu turabangite tuthithie 1 2 3 4 lakini ande tuli ngwataniro na MCAs ibarugire ari ng'ombe itibua tugure mabati na ijo ja twareta MCAs ibarugire ari mabati yatibua tugurira na uniform ticio hitu kureta kwa gutimikushania ketho yereo kabire bagakurukia na bire bakenda undi ngavana ni mama indathikire au ni otugetira na utithwa kwina thina na ingwitikia waziri utabera twina mubango jo mwanene jo cashless ituraere county number 1 ukuthurani ogoti na tugipongeza inya madam wetu Monica nonto bwa initiative ya wita inya cashless na ndino ubere kidogo mantu ja cashless mbere wita nderenge ibaga nonto ibwatwete biashara lakini bwatweja ntuku ithatu akitweja inye bimebira ntu baketera bakere ago batwere ntuku ithatu atuchokia nkatho tweja bimebire tukaria mantu ya cashless kamemekara kwe mtu omba kuthia thikia ntuku mata thikirire wingi lakini bwa ndi twara madam ntuku ithatu indi itanganire kumukururi kana muthikiri kuongerwa ano ntina bwiri kuongerwa muthaura kinyawo enjogu na bwiri kunenkerwa bakeresa antu mantu ja cashless kuna rinya bukibangani kaire kinyani ampe muteteri wenu buge bongerwe kinya kiumia kimwe bombe kweresa antu mantu ja cashless nande nuntu antu batuthikirite ri pere cashless ikuga ate na mtu kugwatwa akinengana ira mbeca ri ikuthithia ate na kukaumisa thirikari ate. Okay, thank you, Your Excellency. Yeah, twina program ya kusensitize tukabunengera bwendele more days tintu kuithatu wake muthikiria kana mumero ndene Meru County about a month ago Our Excellency na launched cashless system ya revenue collection. Cashless system ikuga nande tutitumaira mbesa bali ka kuria mbesa cia muko tugatumaira na mutambo kana gutumira na kuria na thimu mbesa chi thimune ukaria direct ketho urenda kuria plot rent ketho urenda kuria single business permit kana market access na access chionde ile ureaga na ukariaga na thimu kana ukariaga na mutambo niki kuria na mutambo mbele ituretha watu ina mbesa ikiriwa lakini karego kinya thirikari chieja ndeja wanenkeregana ingekira 50 mukojo 50 kana 50 nka igeta ke thirikari na ikuga wale ana mutambo mbesa iu chionde igeta ke thirikari na mbesa iji tiko gwetwa kenda oinyerua mbesa iji ikenda wona maendeleo kana service ndene ya county mbesa iu ukolea chio othithawa na chio thoko mbesa iu ukolea ichio bona ndawa vitale na ichio maendeleo jau jonde barabara mambwaos chiumaga kimbesa iu ukolea we mwananchi kwao chivunie lero kolea mbesa iu no kenda kwirwa imtu ati mbesa hii ikaura mbesa hii tiura nitaurore agatuna M-Pesa ningwetekia nweteketie M-Pesa muno kwao wetekia kinya cashless eje nontu no mutambo ijua M-Pesa okolea ke na mbesa iu geta clear account direct iteta ke mtu na itiura kwao kote thimu etiomba kolea na cashless ukero ate ithimu ira mbiga wasongo bageta ni smartphones alete smartphones oni mbetha wanina kamulika mwizi na inde aga parking chiako na kamulika mwizi uroka ageta tu wethwe na mbesa thimu neku ukainya tu star kana njata inya emwe ijere alama ya reli etawa alama tu ya reli yo uteu star kisonko ni star 412 hash tisa sawa kana kwa Kiswahili ni nyota 4 1 2 alama ya reli no kinalea ukaelekezwa kiro kwenda kulia kendolea kwa utwinde na aria tole thokone bugetekeria kunenkanira mbesa cash kapo kaiwa
Eliana mutambo jua cashless. Thank you so much. Nkiongera waziri orauga waziri arenda kuga Meru ni retire digital mantu jetu jonde guti muntu tukunenkera cash weta ukurukite barabarene wethira kiingo kiriagia ses ukarea mbeca yuna njara weta thokone ona ntu bakuthiurunka tubuti twa yeru wabanenkera mbeca kubanenkera mbeca ikubekera magirio neja wamba weta guntu kunde nara kuria ua mbeca cia county ugita muntu nenkera mbeca tigira mbeca cia thimune eku akwira ria 50 ria kuma thimune eku monka akaunti ne thirikari akwira ria parking itathimune eku ria kire wingi ya thirikari lakini kunenkanira mbeca kawagwatanira na mukora juria kana muntu uria utikwendera thirikari bwega bwaia ene ndenda kuga Meru ni retire digital na party itigere cikijukagia mbeca na njara itusetete monitoring team iri ground na itukwenda gutigira antu bakugwatwa obwega na timu yetu turenda kumikunura kile antu lakini tumiturite kenda muntu yetu muritio nguyo ro ketho akijuka ya mbeca umenye ugategua rua na atu ugatukwira mapema kwina timu ya monitoring iri rungu igutegera party imwe ndarete complain ndero gwe party cia ruterwa mutuate rare bakure atuna cash nkwenda kuba one day governor mtu agwatwa akadira wenka kwa utiga kujukia mbeca itikiria mbeca ciriwe na raibwiri kuri wakenda Meru yetu yomba gutetheka wa mwisho mantu neja mbeca kana kiri waziri ujo kwena mantu je kwe antu bakuga antu batire imarando gintu ja kiu thirikari kana mbeca cia thirikari citeja uri antu bamwe bathuganagia antu bayigwa thirikari kunenkerwa 10 million 12 million bakathugania billion I mean bakathugania mbeca ile cieja rimwe onku ikagwa accountine tukiambiria mwaka ikethwo ile au ari mbeca ile cionthe ciirwa 10 billion cia mwaka itejo rimwe cija tonusu milioni 800 milioni 700 o mweri kwa uria waziri bathithagia na department yu imbeca ile ciejere mweri yu ciamba gwita almost 3 quarter geta misharene twatigwo tubeca tukai tubeca tutigwa tukai itutugita wana ndi tugeta maendeleone na tungi tukarea marando kwa hiyo tulio mbeca cia thirikari cieja o rimwe 10 billion ekwija cieja o mweri ngiri 700 igeta misharene ingi igatigara ikagwa ikarea marando kethera ne ngugira tukurita cia roje ngugira tukurita cia MTF utiomba kuria o rimwe nuntu for example batu tuiketie 531 million kire MTF mbeca ici cieja cia mweri jojo tutiomba kuri ore mono tutukare ore mwe antu bakwaga mishara bakwaga into bibinge kubobe na marando baterewa na ndi cieja tonusu bakaraga ndi bare officers bakagania gutire cieja ciria mwe ciothe na ile tweterete na ndi bara batere akandarasi babakuru bageta na mbere bakiri agwa kuringana na priority ya mantu jao cha kuri wora jakari ningwitikia ngugucokeria kiuria kiu. In fact your excellency mpongere tukiinga mwaka December tu respected kuma kethirikari twithwa tunenkeri 4.8 billion lakini tukiinga December turonete 4.1 kuga thirikari national government batatu nenkerete 791 million and point something and then tu respected twithwa tuna 1.1 in conditional grant kinya shilingi ya conditional grant tutirona kwa wikuga nara ke project ira irabwiri kuthithwa imbesa iji kama randu tajau kaja kamba kurungama kidogo mwankale ya mbesa iji ikauma ke thirikari na ni mwana tena kiuria mbuga ngitaga rojo gwitwa ndo mwaka aria awite thirikari na nabate na mbesha ugo inacio gwe Meru county wina mbeca number 2 igitha aida tubariuka kwina cost of living is why what are various interventions as the Minister of Finance ya county kuthithia ona kinyanto bakure bakonyenyiro mirigo emwe na ndejo kuga thoko bakari okuma tha we various intervention bukuthithia number 2 number 3 imbirega kuona antu babeta cashews basibitari bambandikirite bambera batekurewa inyai kwa ina mbia cia hospital maintenance ile bakarewa na mbeca cia hospital maintenance. Okay, tia mpambeli na kiki ya mwisho oria ke mantu ya sibitale tuina program ya FIF either ile appropriation in end yani mbeca ile sibitali ba kuthunguma ndene sibitali kaichoka gwake sibitali kwao
casuals balea balea watu no bo baireaga nonto banthokuma mbesa ketha level 5 bathokuma 5 million icoka watu 5 million ira ikaria mahitaji jaba inajo na ikathithia mantu ja ketha indawa na other services ira bakwenda kwa mantu ya casuals kwithwa bate na mushara ingwetekia ewi mata ingwetekia ya address thai aya wolia the cost of living ito me the cost of living ni affected kila mtu lakini by God's grace otekwa na unganira na mire nande so every other thing ikethwa ikena manande as a government under the leadership of our excellency Governor Kawira ito kwenda kwithwa twina like kenda to encourage anto bomba kolea property rates ituje kwena anto bana mapenalties ba maingi na penalties nyingi ito kwenda excellency akaba waiver for the fines and penalties for maybe until 31st of March kenda bomba kolea tekwa kubanyiria murigo among other things ito kwethia kinya cost of doing business otikahinyerwe muno yani twethwa twi Frederick krianto beto itwije manto ya momo tweja kubwetia mbesa tukabwetia ina Frederick mana tetu tukebwarasa itwaletia na ntobeto ba collection revenue collection betho ba sensitive na krianto beto betho bakibeta ya mbesa ina Frederick mana na heshima kwa itomea uchumi ni thoki lakini tukugeria ku elevate problem ya ngakwerwa kwena problem ngegwetia mbesa ngagwetia nkemenya kwena that problem ki to at least no ukaigwa unganiri kiasi kinya ketha kwena problem kiuchumi na ingwetikia gukari tukarekeria uyu kenda tuigwa waziri ungi tukogea nganto tukaigwa waziri munene waligo atwire mantu amagamba tukija kiriwa magamba ibwa nontu bwa mbere wetu atia wejo twa ndani kanyamwa rekcharisha twa ikwira bwa mbere no riteta ngugibwaga na narua no kuonekana ukenete muno esiria kwa kwithira ukenete na rwimbi akoria lakini atiri ngwetikia uria no thimo akamwira uria ngavana ni waire project ya rire rwarera 30 million ende kagite na kamieri na anto barire rwarera batena rojo wa dionde thina ejimbi ndani kanyamara kchalisha tu lakini onto alikuwa no kenete ngavana yote gathimo eku minister ikara ndiguru kuri tariki 22 cia December inya na ndege ya 14 cio tuko inda kuringire thimu ukora kujuke ndaringira munene Samaritan inya ndege ya 15 na ndamurira buringera no turetere cibitari Githongo kuri antu bari na accident ndaikia lakini nderwe mbitanga gure penikira ome na penikiri wale nderwe chiangiri na ingwetikia na hagichuma shilingi 10 na ndi kiuria kira ndenda kukuria igento kimwe wandikani akweja bwana munene na mantuja Githongo hospital waziri munene uma waziri wa afya keja bwana Mungania daktari Ruri kwa uagashoke kiuria kibwega nontu na kuelewa mantuja na mbere tutanenkeria munene no atwira magamba jara twina jo no atwitite na mbere tingenda kugaibwaga sana kirugu kugaingwiritwe menya twira watugoca mwathani na tugwiragwa magita jonte kwina thina na gutina kwina gikeno na gutina kio tukagwiragwa na ndina kiu na kikiewa gya kirundu mutheru uno monka ngwirwa narua asante karibu sana bwana munene thank you waziri na kanzo thank you bombere maigorunga merita mantu ja waandikani na ja kinyethero ni gufola nda department ya health mantu ja waandikani gorunga merite department yu na matata ja maingi muno especially ja connect transfer imbio yo ngwego kalikano thank you ke madieto leo te kumenya mbita munene na you are right mbita kanso ndio wakili na okay ayo project thank you mantune jegi wandikani department ya kone rungamirite mantune jegi wandikani na antwara kwina issue ya transfer tuchithitha ya the departmental level kethira ija daktari utiumba gwita daktari department ina health umikia kwa njira
nandi iwichi thera chi chiri at the departmental level na itoiteka area apart from barabara managerial level tuitika area pau kethera ni chief officer wa health pali na waziri wa health pethera bagitika na area na bomba kona ura baka transfer anto para aritinguge bara ba health nandi kethera kwina any challenge ka ina issue I think ni address at that level na manto jaraje ngwitikira tuthirita twina jo twidila jo ja health jari tibanguge nukurikana wali na nurses bali na mugomo na babangi ba clinic officers kinabongo bali na mugomo na mandaktari nyejo ngoja threatenete kugoma lakini ituombire kukame through I mean kukame in as the Department of Public Service amona County Public Service Board na Department of Health na toeta atongeria ba aitinguke bara ba mandaktari ba clinic officers ba nurses na tomba gwitikaniria uria tukomba kuthikira matako jao na uria tukomba kubojuriria mantu jo jonde tutomba kujandresa the service through other natural attrition kedre jageku and those other things na dinere etonyerere au actually twenda ku address issue this financial year dinere tonyerere au to ku advertise replacement ile at the same time the same month government ya announce SRC ya announce pay rise ya employees bond the account na 10% between 7 to 10% beshe utamba budgetary ki this financial year but since it was an authority and it was a gazette notice that was published we had to comply na ontubonge kwethera kwena nya issue ya housing levy inyayongwa impose at the same time ko mbesha ira to targetete no tumbe gutumira ku thithia replacement ije na ku kwandika ritinguge ba health tutombere ku thithio jonto ichietere ruterero na ito arungikire nini eu until ira tukethera tu in a position to na challenge ile itherero inene ira mbuga mtu ari omenare uri atikwerewa ne ata county government kunenkerwa 12 billion alafu ikale moiko andikana ikwithera kwina capping a percentage ira ki budget eu tubatere gutumira kuri ariti bangugi ba county budget eu tubatere gukurukia 30%. Ukwithera kwina capping ya also development projects mbesha iri batere gwita kiwango kia budget eu kira kibatere gwita ki development kienda mwananchi ethira agikinya ero maendeleo kutuika mbesha ira cikunengera cikuririso cionthe itegwita kiwandikani kuri ariti bangugi na nyacio ngo itebatere kwinamira 30%. Nukuigwa ki development kirabe kirite ni a minimum ni capping that itebatere kwinamira 30%. Kiri salaries begirite capping ya ceiling that itebatere gukurukira 30%. Na challenge ira twethire as a government is that employees accountable on the budget to mirror 52% of the budget. If you were to sit down to budget, beche uchi on the 12 billion. Employees account ni 11 billion yeta kinya 12 billion 11 point something. Employees account watu salaries na other emoluments ile employees bagutumira na around 5.8 billion. Na 5.8 billion ila that means na kiyo kituma toendeka sana tuithira tuina nya supplementary budget. Supplementary budget ila leo nya wigagwe kiro supplementary budget mostly as the executive to me and akenda tumba kuumba kubangira mishare ya litibanguge patigethira bagitanguge bati kuriwa. Jonto in budgeting to can budget only 30%. The other percent ukethira kyo tumawigwa we have budgeted for 10 months for salaries. Jonto those 2 months tutumba guchi budget to budget itekurukwa ni control of budget. Junto tugakurukia that ceiling na ndi kwethera kwina challenge eu na inyarira tutegera mantu jariti bangugi tuba consider bare amo bonde ukethera as a challenge rero enene
ni issue ya health jonto na kuto ina hospitali nyingi amona dispensaries na those other clinics. I think waziri wa health akaeleza mantu jau ukethera tu ina shi nyingi na workforce ira bakwenda tutiomba ku sustain. It is not sustainable. Nande riu kyo gituma kutha tu it is a balancing act. Iwe challenge iwe ya ritibangu gi na mbesha iria budget ira tugutumira. Thank you so much, Waziri. Tijogoni ugitonto bombetire tubukia ruo mono ne deputy governor akiugari tinguba county baraba ingi ibakwa intimidated na bakinya irua na kalika na kinya Kenya by example akauga mono chief officer acting chief officer Mutia na tumekete intimidated baba ingema na kalika na kimechamiwa kalomba amakarete echo kaironto bu tijogoni ugitonto bu na kwano ugituga bwa kuibe kuna ndoto iwe kwendere. Okay, manto nejegi intimidation jateng kinyerite department yetu. Rumors chomba kwethera china au outside, but as a government we don't address rumors. Into kila toba ko address ni kethera imuntu la intimidated and they should feel free. I think governor the first month akotonya thirikari na naugire ko ina suggestion box. Igeka wau ile thaire na rubunguro wewengwa. Nauga any person who atweka an issue with any other employee, whether senior or their colleagues at that level, na andike baruga, andike anonymously, na baruga wigakinyira governor, kethira kawi intimidated, issue arrest. Na kuti employee, I believe that there is no employee uguitanguge under coercion kana harassment. At my level, ntrethira then I mean pandrezete issue kana issue any of that nature inkinyirite. Na nkiongera uria waziri akuga bwana Apostle Peter suggestion box ire yetu twikite aria tugire aritibangu ibaba ketha bakinya irua bakiona uwa matharau kwena issues yu kwenda governor address nyecha siri utikwenda cikurukira kire antu bangi wikire au na kuma turugura ithandukirira guti muntu araramika na kuinyirwa ndene ya thirikari ya county. Kwa imwene siasa tu antu bagekira siasa mtu aganta toche kuga ajo abira biumaria kieni aria ukababata mtu ukaumara no ekenda at least wa relevant ile mbugira antu ibatige gushwaga mantu jo kupaumaria kieni eno tugukira muno ucho imbiomba kwaria ikira ngare ku speaker umara neo endia sera ciaku romba gitikiryo gukuromba njira jeu na ndini yo yumba kubwa lakini antu bagaka bangi ntaka bauganga ngani na kuthithia na gutengani oreo ngani ugo kuthithirwo no uri kona atira ciumiria ko gutetera ruo ngwitekia deputy governor ugano mobo na akiuga kinyanga rewe mamire kwegita matombenya kuma nande uno utungani no ntu deputy governor ugire atengale na atunyirwe nire kona nde mamire kairira na atunyirwe nande tutige siasa yu to address mantu jongwa kenda Meru yumba gukura. Waziri ngwitikia mateta jaran kugaira kaingeja transfer ya daktari akathamwa kana administrator hospitali akaitwa this workstation akaigwerenge na bamoja bakauga daktari baba nene bagwitwa hospitali nene baigwa kanini so kiri baba atarere demotion gakuri gintu jakiu kana guti hospitali nini nene uri daktari we daktari ante thiri waziri kidogo ria tuandika for example wanu andiki kamemene ka ketu bandikene sasa wewe kaenda tukana andiko tugekinya woni andi for example kana mtu ngiro andiki kana nyaskari akero huma Meru town wete mawa demotion we mwalimu no gwitana kiambu kero ita ugaitane Marisabiti na mushara no juria nguge no iria ina makosa jari na ugo no ungi ugo kwenda kala na ugo tikwenda gwita na riria mtu aujira iria nguge akuria nguge utiuga specifically untu ndaandikwa unda eko obisi mutindo andika rumo mutindwa kwa employer kana management ya obisi iria uri ina all the right ya gwikia angi ari okuona no omba gwikia services better than narori no tuone wa uri kwalia guti ukubwira we bwire igweta kuandika na the management nitega antu bayo bangwe kona walibwira na process iwe kadithwa kubwirite no tino mbere cia kwira gitwa tine kwimbi nikio kwenda kuruma tare amwe na employer kana management ikiona you can work better in a certain area than the area that you are used to
kwa ntu kuona kwena issue tinga kwena siasa kama mtu ena interest ciawe personal cia kwenda kuremera au akwenda gukara kwa ngutikia. Thank you. Na gintu kingi sheria inyeyongwa ni na provision cia address issues iu kethira ni transfer uringi na utekuiguanganiri ni transfer iu, there is a way of appealing against that decision. No approach the authority, kethira the chief officer ukaandika ukaregister your objection ni kathikirwa, lakini the employees vambiria gwita in the media, probably it is not the right channel eko address issues iu cia transfer. Thank you. Kuri na murithi kuma machikene ale kuri alitani ba ICDE iba ero baruga cia appointment letters lakini posto paga posto ali na baruga. Okay, thank you. Alitani ba ICDE no utote kumenyerera issues iu ya leo ya recruitment. It has been a very emotive issue, especially alitani ba ICDE. Very emotive. In the sense that recruitment eu nerungi kimaita jairi. At the third time nandi thaizi ni county assembly ko handle issues. There is a complaint registered to the county assembly. Na county assembly ne samonele chief officer of education amona public service beta guchokia biuria biegie kethira kwari na corruption kano unkumia kili process iwe ya recruitment. And as it stands, the IG tweterete kuigua county assembly report yao uria ikauga, and we are ready to comply with the report ila county assembly karita. Uliru ate kwana joka ukethira kwena magamba ja maingi nontu kiri bank loans itiri cia kuma mweri jwa kenda uivo mwe NHIF mweri jwa December italiwa. NHIF kana bank loans bibire kiambere bank loans italiwa kuma ndia September. NHIF ya mweri jwa December bandu italiwa. Buga waziri mbele ushokia bank loans cia mtu personal ina neno ukiule kiandikiu menyote county ingira alite antu misha mapema ja county Meru na ndika tukaita mbeca ingi na extra cia kurira mtu kiombe ntuga no mushara jwa kure agajuroni na batu twarire mbere thigunku mishara meri iri na bagita thigunku ariti bangu iba county bari mishara yonde ko uti muntu omba kuga atire ya bank loan nontu muritongo yo county atire kutuna alia stene ya mushara jwa mtu kinyo mwende ne Meru county NHIF na kinya NHIF nayo ni urego kari is that in fact in that tole amusara jwa December we took an overdraft zonto national government itari ku release mbesa o tegera thirikari county ni kujari mwananchi employee sana na governor na kwa tuika kwe anto ethirite first priority ni the employees to an extent egweta ku take an overdraft in December kenda make sure that anto bagita Christmas bagweta pena mushara jwa December na the overdraft ile to take nini ya NHIF, and probably that is why NHIF itiri in December eu jonto bwa allocation eu itari kwa released, and that the funds we are expecting them this week, I believe this week, next week, that means that NHIF ikaliwa na ika client. Uko shika ukunde. Asante. Sawa ibwega nandi uliru atiri Madam Governor ntindiri weta ngino kada kya bende ikwache koko aikuria muria ngauria Governor atiri tantindirire itena thimuri ciona atia tantu ba kuruiba uteta ikure bara tena thimu mwana nti batiaga mtu ina thimu. For example tukienda yethokone tu ibadatu kana bana ugo ina thimu ntineo umbuga na fulisi te ongate kali na nduga teka ugo nga kunenkera we ugo undire na receipt yeku na story withire kali. Asante waziri tuiriro de
igorungamirite magamba na tware gukuria kiuria kia magamba gavana gakaraje kari murongo kuri gamba bwethire reotirie re Leopard Rock na re Meru National Park abwethire bugitonya kiri kuma kiri thirikari ria nkuru mukawa jora jo tunyano kiri muchunkuria koti ne ugire ariwe milioni 500 mbeca iji butwira ite kung'ana ri abo kujukia kinya overdraft turenda kumenya ichi arire muchunkuria kana itamuria. Thank you. Muchungu atiri na to that extent ibethirite pagisumbura muno to an extent ya waigua waziri wa finance ya kuthekwa iko ari na issue, and I think it was breaking news that waziri wa finance gwatuika akathekwa, and people ran with that headline sana that waziri wa finance athekwa meri ithatu junto bwa kurega kuria muchungu uria mufaransa million 533 to that end ito itire court of appeal na twa challenge decision yu na twaewa Ondas Justice na application yetu ikathikirwo in February. Thank you. Tucoke gikiuria kina ndi kuri tuke ya kuria runi ndi batuma bwega arimbira runi riru ijuko kurukira payslip ibati kwithirikira wi county na ichi akuga itiri kuma mweri wa kenda irira gukurukira payslip ntigwitikio we na facts correctly itumba kwithira itiri kuma mweri wa kenda tanto getha tutina any complaint ziri mbere bwita impeachment ye muthia itwonete busamonetwe ni assembly na officers bangavana bakarea gwita kiri magamba na nyamte gwitira magambene na twitirite kumira au magamba ile gwita assembly nyabushinda impeachment. Thank you. Ito asamonero na tweta assembly ni kwatuika kwene kwatuika kwa muntu wapia assembly maitaja maingi yoni. I think I have appeared there 4 times. I reckon 4 times within that period, 6 months. Na kira kithaira kire uri mwe kwirira beta baka invite muntu akethira maybe no karia mantu jangi no kari na other commitments na sheria ni tika area oeta muntu no mwanko mwe proper notice 7 days utiomba kumbira ugwe appear rojo thainya cherukire no mwanko muntu notice no mwe kinya kanya ga prepare no mwire umwitirite inimbi ethire kenda ethire documents ikwendekana cha ku retrieve omba ku retrieve documents kethire file omba gwitotega files na ire kenda omba ochoke biuria bira kwa ule mwe itwithera twina challenge yu na riria muntu aromba ruth nyomera atuma baro gakiga ati atiumba gwapia ikakarajika mtu arega gwitika those summons. Ngwitikia waziri uyu wa magamba tukanenkera waziri unge kanya kau akamatukanga ntuti hospitali. Hospitali to amunenkera no atutetheie George hospitali to munenkere atugiye rwiro na agikara nthiguru itumbite kunenkera promoters betu kana CHVs betu balito promoters ndukuji community health promoters barabara ndene county ni ngirira to magana ja mugwanja ja 16 itubanenkete vifaa bya gutonya mashinani na twa ba empower kenda bomba gututetheria na to una record to twa county mbere kuthirio ntubu na waziri Susan na kuminje jire na ugira Meru county number 1 county ingisho ndo to yari kujuria mantu ya gwiri kuthithwa ya county yetu na itukwira mwathani bwega ntubu na imbwira kairi twaewa gikombe kia management ya ndawa kinya kethera waziri akabwira mbeca iria twithawa twina cio itiomba kung'ana muno lakini tuguciumia kenda tutigira cibitari cietu cigukara bwega. Waziri akabwira twina cibitari 230 ndene Meru county na twina ariti bangugi baba kai muno compared na cibitari cietu na gitumi gia kurega kuongera mandagitari niyo ni budget yetu niyo kuga u tutina mbeca cia kung'ana na ikio tumitukuga noe leader kana MCA ule winturene akauga goti bukari wanu ntubogoti buria buomba kweja bukaandika ndagitari baba ingi buomba kweja bugokiria facilities cietu kwa daktari karibu sana utumenyithie bukai no gicokagia kiuria gia kithongo.
uchoke kitongo na M-Pesa statement yana ndagure na ndawa na ndinere ndalire na cashless mugongoka cashless sawa ira ndalire ne mugongo ugira so utwira atiri na hospitali te kuona pendikira bwana waziri ibo bweka sana maria dore mpeta wa Dr. John Gikunda Mungania yundu ngamirite ugima bomwire Meru abambe ya kiuria gyaku ibo bweka sana mbere makwenda kuga ibo bwega nundu kingavana wetu nundu natwitikirie gutumira mbecha cietu cia FIF imbecha iria ci collecta hospitali na ure weta hospitali weta uri wa mbecha iria gatumirwo hospitali iu mbere ma ambuge hospitali ju cietre cashless mbere na ibo bwega kutwira ugwita warire mbecha ciaku cashless na hospitali cietu itwamegire sure cionthe igwita cashless ngavana inkwenda kwira mbere utonya wathanine August 2022 county government ya Meru yotherania 300 million actually takinya 300 million utonyo ryo tukithiria mwaka jo twathiria jo jurathirire turari na 400 million na mwaka joju tutagetete ku collect 650 million so ibo bwaga muno nontu bwa mandu na nitwitite na mbere kuongera mbecha iu ambugie mbere ma mbecha iria tubwirite kwithwa twina cio kenda twithwa twina ndawa cionthe cibitari cionthe twetire twakara nthiguru na twatara facilities cietu cionthe tuandiende that facilities yo ngavana uga na twethirwa tukienda mbecha 1 billion lakini last financial year twatumirite 260 million na fortunately governor wetu kwi mbecha ciatigere 91 million iria ciari mbere ndere uria itari na itwejire tware ya mbecha ucionthe 91 million irandu riu na twajoga twatumira kairi 260 million mwaka juju atuongera mbecha ciakinya 280 million cia kugura ndawa na yakwenda ukwira mwana onte kinya tukenda kugura ndawa facility cietu ka hospitali cietu cionthe tutiumba kungania hospitali cionthe ndawa cionthe iria kwendeka lakini yakwenda kuga FIF iria ibetite na mbere gutumira mbecha kana ndawa iria ikugurwa na mbecha iria iciotetherie muno na igia tumio gwita ukethira ki ndawa ithano indawa imwe kwaga na actually Meru thayo ukathiuruka kwie yonthe urita hospitali iria nyingi ichigwithirwa ciena ndawa wau nandi there is a lot of improvement na tutiumba kugura ndawa iria cionthe nonga tukomba kuthurania mbecha cia kinya 1 billion cia ndawa aki lakini kwina mandu jangi ja maingi mbere ugitagwa ngi ria twaraia mtu akarajoka kuthitanga daktari mbere beitere ngugi bwega muno ou nyakethira toka bambiji lakini beitere ngugi bwega muno indawa kitareo utigete kuboria atiri kabubuta bwa thithiria atia twataga karajoka tukuthitanga lakini ande twithira twitayari twethira ndawa ti sibitari tugeta kugura no batikwira mtu atiri witite sibitari kama tatu becha wethira utindawa irio ugetoka gura ibo bwega mwana onte ukuga bo bwega muno daktari betu bagwita ngugi muno na itwirirwe daktari batekungana kana health workers batekungana lakini itwitite na mbere ombe chira cha FIF nikienda tumba kunyianyia murigo jura jo kwithirwa mandaktari kana health workers batekungana itwitite na mbere kwaria na public service bond itukwenda batwara utha nikienda sibitari ira chumba kuandika antu bamwe bara batio nontu kethira itwongerete mbecha ukolekti mbecha sibitari na aria uria then bagwirite ukarandi guru inyabo bakauga itukolektite tugerande kethira for example Kithongo para kolekta milioni igiri tai be kolekti milioni 6 na milioni imwe kana igiri ibatumire nacio baandike casuals kana casual doctors na nurses na clinical officers nikienda shortage ira twinayo nontu itukwerewa twinde county tiumba kuandika mandaktari kana health workers bonde nontu actually twina about 2000 almost half of the workers in Meru County health workers lakini na itukerwa still no tukwenda bangi na baraba kuuma lakini county as a county tutumba kuandika na indirete ndabera ta the other day I was miadene twetha twakarandi guru nabo na muthara indirari no ndeta ndabera kare ni nthiguru na bonds cienu
bweta bwone mbechi ile bukorektite bwone mbechi ng'anona na mbechi iji bomba kuongera nurses baire ka bathatu bweta bo budget ki mbechi yu na bweje bukuburete nawo county tweja tubukurukirie so either you do need tagari mo tukujukia waziri ndendo ndagera the issue of maternity warugurira maternity nyingi lakini itinanto ne ata ukiongera daktari konsi na maternity akurukirite no ntukwingwa nena ethimbari ndethero te antu bare muthakambira antu era mwakoro achoke woguitegera cibitari please consider maternity ibo bwega sana na nkwenda kuga mwaka juju wa 2023 2024 tukarugura maternity ithanthatu ima maternity cietu itukung'ana na kwina maternity ciathithirwe imwe ite na equipment ikung'ana lakini kwi yingi nacio na tugeta pole pole tugikwipa na kwina shortage yo ya health workers tukwariria tukarugura muthara abeni on Terere Health Center maternity yo kambiria kwa operation this financial year twina Ndambiro Health Center Ndambiro ni therwe na thine nyingi muno for a long time actually na tukarugura Kunate Health Center maternity tukarugura the other day governor wetu na turugurire Kanyakine maternity wine ngi Nyambene niyo turarugurire na yo it is operational lakini nyo tukamuria ete aturugurire yo nikienda yumba kwithirwe operational free kuna maternity cietu itwijire china thina but of course tutumba kurugura cio ndio rimwe nontu bwa constraint ya finances momwiri na nkoroki ibakoromba tu utegere kiri cibitari mamathajo tuko yatekithirwa chire na madaktari uganio daktari umakarani na siku umandene urindene ya cibitari na mono mono jo emberi uterera ndene ya Muthara district hospital maita maingi bareta bakira gutena daktari nkoroki aga ongero agambira jo cibitari ya Nyiro dispensary ura wantu kuchenteri nyingi gutena ibo bwega anchokeria kairi mbuge Muthara iturari na meeting nabo indira inona twakarandi guru actually indiretire ndeta na barombera ndawa chia 700,000 wa pharmacy and poisons bond last week beta baitkirwa atugwita twakarandi guru nabo enya kithongo ithu indamenyere thine werio indetire wa pharmacy and poisons bond kaire igoro baretire bare kiturwa ndawa chia about 500,000 na ikinda we mbuga weta wali ulingi ukethira kwina painkillers so kwina issues yewe kwithirwa workers batekungana weto tuku actually cibitari is a service provision na service provision ni antu babwirite kwithirwa bagita ngugi negia tuminda uga daktari betu na health workers bagwita ngugi injega muno nontu kethira daktari akeja for 7 hours kwiro gweto kethira daktari akarite cibitari for 10 hours ukethira ngugire bwirite gwitwa ni daktari baire ka bathatu iritwe daktari umwe owo ikwithura kwina that ka challenge na twina facility cietu nyingi muno na dispensaries cietu mbuga around 40% china nasi umwaki nekia tumitwejetu twakarandi guru na madam governor tomu request atuchokerie antu bara baritaite kana bara bumbite service but it was not possible ubandika kirimbio kiri county tingi mbo kubandika negia tumiturajo kirinya tagara riu rekwira cibitari u level 4 nontu level 4 na level 5 ni kumbo collect mbechi kungana twabera nandi babwe bukambiria kuandika daktari benu abako wandimbiria kuandika nurses benu abako ambiria kuandika clinical officers benu gintu kingi gwikiuri kuri twikira kia transfers kancho kikiura kira transfers mbugie transfer cietu cietherwa ciena different ways of doing it. Number one, itwirirwe kwitherwa kwina service need. For example, Muthara iturethere twarugura clinic yetwana na kwina penetration baba ingi bari level 5 na iturethere tuga daktari umora wi level 5 penetration net nare uria nikenda twana tunde tutigethura tukireta wana level 5. Weta Nyambene every month we have about 700 deliveries. That means itu kwenda kaina korojist baba ingino
tukeja kwithirwa twina ngai na koronji baba ingiaje uju level 5 na tukona bate kuendekaje uju muno. What we do, we transfer them. So transfers are normal na chiendereaga na ibwirite kuenderea o uri ikari. Tukinya kubangania kiuria kingi tukaigwa ki land mbiendete ki land kada gwikiuria kirio tukeja kumuria rita land tukaigwa land ndagika imwe tukaigwa mbiendete no ajukie ndagika inkai tu atwerese kidogo ndagika 3 alafu bamurie kiuria ndagika 3 aki mtu madhaje tuje tangite. Thank you excellency. Kila ningetanga narua na mbandireria na kuwa department ya land nyo yetherege approve projects ya development chionde ilokona cia construction chionde cia development ilokona ndene ya county na mwankadhai litombete kwetha toke approve project 52 na 11 they are ongoing. Department ya land no yekona no eko eloamirite kana itegerete construction ya industrial park irekwendelea na ontubwa mubegia kuwa no tubwa dena ndaika 3 ake ingenda kwera your excellency no gwira Meru yetende njito na land twetende njito na kweta njito tugeta in 3 phases. Kwa mbere itoanjiritie ngewe twa GIS lab na ikankwenda kwera report yoko na kiuma Meru buroko no kithiro kionekana kimangatheti na kiremindia uge perform bwega ibo wa attract partners na mwankatha ine tutethetie kwithira tukiumba gupatina na partners mwanya ya thai ke fao ibo to watia ukama hapo na GIS lab. GIS lab ikuga atia recondition thesia lands ikethira cirekire tichete mubigia kwa ndenjeto na Meru tuwe mutandao. So recondition thesia land, salvation thesia land, mapping thesia land ikethira ile au. Number 2 tukabithia ngeta wa special plan. Special plan plan yonde ya development ya county mzima. Na ibra tware na draft hivyo tutombre kwethia tuekuluka kubithia industrial park. Kwa hivyo tukomba wa attract even more funding na plan wega to take for 10 years. After every 10 years ikutobati kwenda tuna that special plan na tukaya tore among counties ikaithira shire mbere kile kwenda shina special plan. Alafu tugetenge wetwa valuation roll bando otera kinyago top, you are going to top more in own source revenue. Not valuation roll niyo ikethira ikionania ithaka beyond plot chionde cia Meru na ikionana kia how much how worthy they are na iketha shire kire ticheta mbogia ishendi digitalized na iketha ikiona na kia rate negana. Kwa hivyo kwa kwena land transfer automatically ne kuonania no bati kwethira okire land rate yeku. Kwa hivyo ende kinyakire ugoti na revenue collection ikethira ye very simple na ere automated na ikenyigia wamba na umenye revenue nyingi eriuma ki land rate. So Meru ikethira ye kiwango kingi kya kwethira ye digitalized na ukwenku wa kwena mibango mingi itombete kwethira tupatina na KIPS nione ngete tharia ke informal settlement mwankathai tukomba kwethira itwanjeretie mubango yo kugura I must lighting 6 of them ithatu igeta majengo yele igeta mjini na imwe igeta salama eu ni small works na renge to itwetete kwanjeria main works ikethira cina ngugi nyinge muno na ikethira cia main works ya 250 million kile majengo mjini na salama. Apart from that itopatina na baba wetu akoimbikirwe kiwete akigeta orende itothiretie phase 1 ya ndonu program mbeta wakingo etete kiwete. Okay. Sorry, I'm sorry for I withdraw, I cancel. Yeah. Phase 1 tomba kubidhia 10 kilometers graving roads. Phase 2 itoteta kubidhia 8 kilometers. Na ore utotoma watu era utekwenda wikwa kwenda matheta okay antu beto ibarombere weta antu balance na basabe bomba weta baikarande na shore bakuba mjini bakwendete mnona batula tukethia sana na twabaera ke resettlement ire kubithwa ntu mtu ethira na kitenjirene kana na encroach tenjirene ukethia kwena was no tebo bakaritwa bangi batiwa
na bambira ngukethie sana na in case of anything bakeo kwira twakosea kwina ngeni to patina na coops itweterete bando batwira exactly bravo beshira botowa na to ciometie pio kuringana na bro tuigetie kabati itomekete sho itokomiti requirement ile kuendeka cia municipalities orende twina 3 municipalities twina Timau twina Maua na twina Meru na itokubanga kuongela another 3 municipalities Mekindori, Mkobo na Lare as time goes na orende itombeta kwethia toge attract funding na ige kinya tukethia tukira anto no tuba kwethira bora twithete kabati ke ku make sure itokomiti funding. Kwa hivyo Meru ni antu baingi beta kwethia bakiwa nga ndona siba kweya batekwa attention. No, that is a wrong information. Bareya tukaba attention na ito bawaja na in fact bawa appreciate muno ito weta even ahead kukurita nguginya cia nationals tukabatetheria tutibati kubatetheria na municipality tuteko na yutheri na kwina onda na indaigiro kwa ba kutheta no tuba itawa sigine whatever signals kwetha gutena science signage ya unio we are going to work on it antu bekuma Nairobi Mombasa beko ya kuliunga holiday baranjiria kwa Meru gutena signage ira bakwenda we are working on that na bake ya holiday maybe bake ya mweri Easter bashithira na kwe ingi itotetheria muno like kwina 5 market ikwenda list na orende itobithitie survey na beckoning registration itete kwanjiriria na town siwi Maoa Maritati Kiraria Kamachege na Lare orende ke mubango yo municipality Mekindori ni anjiriretie kubitherua plan yeyo nikinyete phase 2 tuanze kumeona ya municipality na I'm sure ngo summarize lansi na mantu maingi sana ina mantu ja maingi kwina mtu na kiori kia haraka ndinakyo waziri na governor kuigo bwa gweta kubwire mwe ya town ira bukwenda itweka municipality kwethia nkubu municipality kwambiriria na thirikari ya county ya mbere warema kweja kiri thirikari ya county ijiri warema thirikari ku ni ithatu mpumite location itagwa Taita ni host ya town yu itagwa Nkubu na imbije itu twetagwa Kateli ire iregete Nkubu ya municipality lakini community ire Taita ina mantu ithairwa ina jo ienda gukarana na ndina thirikari ya county na the leadership baraniria mbere na njirere athithirwe thirikari ya county mbere igwitankire bantu bakai boga bagukurukia municipality ikwijage community yarega thirikari ya county ijiri talanire from that mistake yathithio makoso jare ira mpumba gukuromba ne atiri no community ira ina structures na te community eta ita location yake kinya business community Nkubu ina structures monka tongeria bao karana bonta na ntubare andi buitikanirie ubereithie municipality imbibo bataririe kiria bakona mono na ntubare batina thina ibetu imbaiji lakini nkire bachi antu bakai utirikaraga kuruwa nacho bobo. Asante turingaringire waziri wetu aranzwe mbere twetake waziri bau bangi ningienda twakanya ka MCS at least kinya baire kana bathatu barabara aja twambirie na Frida na ito kuona ale aja tukethie na twire kethira MCS bakuigwa governor ni mama na kubeta bonde peje turitanirie ngui turi amwe na kethira bo bare iba gwitikiria kana bati gwitikiria makofi kwa murembo wetu na ito tukabanekera bonde ibega ngavana onbita Frida na ito nduri UTA kurungamira nothimenti atuge ibega gavana no twiketie Meru bwega batu twingu itunganiri tuki ubwe no kuona tusena thinato kenga aki na inkubera bonde ibeje ibatige gwikirwo gwa yantu basiasa nau ibeje kenda tomba gwitira Meru ngui inkuga yinyibwa kana ntwa mawira ntwa kweja oni ntwere mbizene ezire na naugete akeza nyabangi bathingatio ui bakuringa thimu muno betore bakwenda ikweja
betekirie gavana ibeze kiugwe Uni betekirie Frida. ibeze nande tumbe gwitira Meru ngugi. Asante. Thank you. Okay, ngwete na kiuria mwana nte na kiuria. Ngogea nominated MCA imbio. Iko tetera kiama na ku make sure thirikari ni gwita ngugi ura kwagirite gutetheria kiama. Neki no tukaraia gavana na gavana tu kiama kio na majority riro anawe. Oni ore mbize gavana asupporta William Ruto na William Ruto nowe munene kiama getu kia UDA. Na rianda athurirwe kiama kia UDA onterwe mbize ndwe na county government of Meru. Ndathuri kenda mpametho ja William Ruto aja no thimenti. Na ikia tumingwatanirite na gavana Kawira Mwangaza kenda mpumba kutwaria gutegera kiama kia UDA na manifesto ya UDA bottom up ngugiria gavana agwita. Twarwana gavana utikio nkomba igutega kira gavana akuthithia. Atibara raisi ugo gwetano tukwaria mantu jao kwambira supporting gavana kuri boko alingo ibabange baibia mena banena nene babu tutuba gwetarie twa. Indaringi ono iboko ni anene ba Meru ba UDA lakini te secretary general. Secretary general na supportere mono na namberire Frida either gavana Kawira Mwangaza ku support ko kwaruda support gavana Kawira. Ni wambirire ou lakini baba UDA ba Meru bagererie kurwa nani lakini ndarungamana musimamo na ndauga tipo bampete nomination yiwo nipe ikiama kiongwa. Oh ya kutoko gulite nteruga kurugulite. Ari unte gulite ingo genda iteri. Wena kiuria kingi? Ari ndianda baba lingiri kura. Ojo gwitwa Uguna original. Uguna original. Ikumambe ward. Karibu sana mheshimiwa. Okay, asante sana. Bitawa Uguna original. Kumambe ward. Thank you. Ambu webwega nonto bwa airete iriware residence ngabana business na mbu webwega nonto bwa ngabana weka manto ya wewazi na wonbuwe na mwanka mbe respect ngabana wetu na mwathikira nonto anto bambe bara wandingire kura na wandingire maringire ngabana kura so bandingire kura ibaitini nda ya Meru County mbuzi okwano na in fact bila munombe nderete ngabana ikuganya maendeleo ya Meru yonde na kwithia no wazi tikuwa nonto we kithai Muguna twe no chore no utweka kinyoronge atekewe kinyawe pia atapata maendeleo so Meru tutite bwega na twa supporting gavana na inya barabangi tekwende bathuki muno ka kwina forces other forces chuba pool kwa baba kwa Dios kumwa mantu kithumba nonto bantu barabena interest yo cha kuraya lakini toringiro kura toya kumenyanira assembly so utemenya kwithira utwika umbiranga tu kithumba ngati watanete kithumba na muntu kithira na topambeu yombati kwathikira baba kuwa ibwaga sana bwana Muguna tukugiana tha igwa uriri Mombasa anta kuona kairirie terunde igwa ntaori mwana just to was just a commotion lakini mandore ya diria karibu bwaga twire atiri kiri MCA ne kiri mbechingana ingavana kana kiri buga 15 million wina chio kana we mbechu ni no tengericha area ku mbechu chidara chire equalization fund cha every ward iro kukuria na ndato kwenda kwa area yaku no tengerichio na chio ugo no tengerichio ya na bejiche na barabara na china ruji china barabara china ruji manzo mingi ya barabara igwa batiguru akaingava no batiguru ama part of the government nyani batiguru no ndo government nduwire na wire au very clearly barabara ambiria kubidwa na ni kaleli ulienda MTF kana ulienda contract ulienda MTF yes wana kambi tunenyaka starehe tuweka starehe keje mbele ibejere ku muno karibu mweshi ndakambi muno we imunda jo awokera na remanya akarega kwaria bwega agukuimparate onagwo kurima karibu mheshimiwa Kastare Iwa asante sana tawa Joshua Mediaro Kionga MC wa Nadho ibwega sana gwege tukarate assembly ubure MCA baria iboko watanaira bure bunde ntutuije 10
ntue bure aja kwina bara bangi ikuringana na uria tuonere gita rĩrĩa buragwatanĩra bũtuĩka 69 bũtuĩka gĩntũ kĩmwe kana bũkario ũrĩa bwakarie gita rĩrĩa. Bombere buruki mbere njoke kĩũria kĩu kanjokia kanya ka ucokeria ngavana wetu ngatho cia mwanya nuntu ba kuyukia kanya ka na gũtarĩria maendeleo na ũrĩa Meru yĩtĩte mbere ti atongeria babaingi bayuka cia kanya kukara nthĩ kuonanĩria ũtongeria bũra ũrĩa bwĩtĩte na bira bũbangĩrĩte andũ iboya sana ngavana nuntu ba kwĩtĩrwa ũrĩ no wasi bwĩ nabuo na Mũrungu akũtharime na akuongere wĩta wĩtĩte. Yau kĩũria kĩu ndorua kamba mbembue assembly tutithara twina thĩna nyingi mũno kĩthiritwo kĩrĩa assembly ĩrĩa yetu nĩ kwĩthirwa kũrĩ na a lot of external forces iria ikuingilia running of the assembly na kinya batu turaheshimiwa muntu akolwo nĩ ngũi iraritirwe twatari ũrĩa twĩta kũrĩria ntũ maendeleo na kureta maendeleo nturene tutatariwe twĩta kũrwandwa cietu ka twĩta kũrwandwa cia vyama kũu kĩrĩa acore betu bara baingi assembly bibi ethire utabiro te kwithwa bate kuwatanira ne kusabu different interest kana interest cia antu mwanya mwanya tondu manto ya maingi kuwa yakiendelea na ndoira ite kwithwa ri ate ka MC bongo direct ni muntu kuya kawa kiama kietu kikuwa na itwiche kiama kaya yetwa ikithawa kina bosses behind the curtain unge akawa kiama getu kikuwa indi kuunisha thina twithito twinacio na kanchokeria ngavana ngatho cia mwanya nontu bakuyukia kanya ka kuinvite MC bange wenzetu tukarande turitira andu baetu maendeleo turi amwe. Thank you ngavana kinya batu tukaendelea utumirie ntumiriu tubere bitwaringirwa kura ni wita kureta maendeleo tutaringirwa kura twita kurwandwa na mbere andu bara ke MC batu tari abo ibareko kamatirwa akiri muntu na karende athwania wengwa ndwenkurwa ina faida kire andu bara bantarire ina faida kire Meru County kana ni ankuru atura kwero indwe bubange 59 barindi thro bare ande boria lakini nuntu bate ankuri nuntu igoreo bombere ma MCA maendeleo ja kurigira ke governor ya MP nuntu anene bo kuga ne anene nyethro tukwenda kuga kimencho atuge MP yuma MP bagira maendeleo jao ke president William Ruto batiru jabo na president uri MCA bwikeja kwithirwa abo gutonyerwo ne external forces uri imbi tuma burwana na arabu kugira maendeleo na barabo bwira u batikurwana arabu bakugira jao auka kagwa very wrong kurwana njarere ufindi kana kiondokira kina maendeleo yenu kuanjiria kurwa binkiromba ibelelie ma MP barita bakaile bana president ke kun project ire kwendeka ikuoneka inene ki national government bakareta lakini batu kurwana ngabana urato itatukera thina iranto baito bainacio ni very wrong na inkiromba MC betu ntukwira twetire ndebene kuringirwa kura nteri ngabana urampitite kuritani wangu eno twaringirwe kura kendo ta kuritangwe na mutongeria roshinda tura kinya bwari niwe kiamene kimwe kuya winde ndaromba kura ndari na kiama kia Jubilee na ndawire ngabana ro ataro niwe nkaritani wangu na icho musimamo yakwa na nkiromba kinya bau bange itorite ngwe na ngabana roshindire tondu kura buringaro buranto kithumba na bakuma byama mwanya mwanya lakini timu ire shinda ni watane katangwire kintu kimwe. Mheshimiwa ndingi kulingana na watu wakie gavana na inyora wananchi bakuga egitenere ananchi bo mithera bambira kwa signatures ntiwa ni jonto bu enda bonge thre kitharwa ano kona mwankana ne kule kime petitente tore akaikwa mbere kombati imwe kanere ngi president yagetekira no kona te akweri nyombe kumbocho ko kule dai tukia kuendelea na ndoria ciendelete Meru ntewitikia kure karingo akya kure utiba cho over 99% bara bengine okaba lose especially bara baitire kurwandwa aga stare no kona te achoka wende very sure kwa ninda choka tondu kinyari ndo irendelea na randa yukirie musimamo yo supporting governor bambirire we tutautumire kurwa twakorwo tutumire takuria maendeleo ku itania mutongerio ro kuona nwe waturetera maendeleo kinya ngabana kwa ni 100% uteki uria waugo umite nathu nale kwa mheshimiwa TJ kureja nathu ale secondary igita rimwe na bwana Twirwa kiari mujumbe integete ndo nole maitha ja kwithira ja burumirite nderea sana tena na maitha ja burumira raisi akwija kwaria
akwira DJ meri thato nketha ndukugura ndege Professor Kithure Kindiki akwija na kuri na uyu ungi bwana Kome akwija kuringana na maitha jare ugo tegeteri nuntu nu tego kona no tigita ngugewe ara especially kwa kinyerondo kwa security ntienda kwariria tondu bwa mbere iburu na issue ya national government ande na gutuma guote ariria ngoja kidogo mheshimiwa antu baria bagukwana ko thuri na ruyomba ko thore mujumbe nu kuona ati gwita ngugewe kango chokeri bwa mbere buru tukua security orankwa ni national government lakini uya MCO natho ituranjiririe initiative ya kuria peace na our neighbors Turkana on Sunday excellency MCA wa Peter Losu wa wondi yangaramara na mbere coordinate MCA betu bonde para tumbudite area cia Isiolo para tuakana Turkana Samburu on Sunday tweta tukarende baina mshamani Tuesday ibara mobilize ya kurubo ba clan kiobo bothi Samburu and Turkana turie peace na babwa ngombira cionde sijinde kuma rutero rwa Meru ibara amwire kuitania na mboma ire inacio iringanure amuchokwe ku after on Sunday tuketwa twine the first meeting Isiolo kenda to attend wengi ya peace to watanira kenda kene Meru ngombira cietu ciitite cionde barabandikithitie tuyukire kondiu bara nabo basanye ngombira tuchokie kenda kinya exercise kwenda kubangwa na yandi disarmament nio ite ku affect families ire itiyande ne Turkana Kasamburu tondo ibara urete families cionde sija bongo iba kumnyamba na bairende ngombe intobira byonde bayite bachokie ku after Sunday tuketwa tu improved o exercise ya ita na inkuona to aitera umanto akabwa kuri untu bukarika mono tuge inodhaniria cia Meru kwi maendeleo yetite ukarika no gutu barabara yetite kuthithwa no injeru untu buria gavana nkibongera no ntumbiri bwara na iria kinyana president na nene bange bokadia antu bamwe nyati ng'ombe bakwenda muno ya miundere etwika miunda yawe kurithagia miundere bombere mamingite taitu kuiba kumenya beja boraga na bunduki ciaringwa no antu betu na beta Rwanda ikurima beta kurima no te kabatura no ku antu bara batita kurima na batiga kurima bara nabo beje bagite atia batonye miunde nera na ndi maendeleo yetite ukarika ku buitegera tigeni utegera ng'ombe akitegere ni kinya miunde iriku iji ibobwega. Asante, makofi kwa Kastare nado. Kastare mbere ya karandere gavana amuria atiri ukuo geta MCA bondo bwaranirie gavana abutuma nguge uwa mwitira babange 59 kabisa to 58 no tugere o manejere twamwitira na kinyotha iba mono bakwa ibararanga cia batu baitura ciane atia bukuona ndeto tukarende twatania ku message tukamianjirie kuma narua and very sure Meru tukawatania na tuketha tuginto kimwe na nkithirikiria bu Kastare auga MCS betu bara bari naria nyau no baguntumira message ndiratumira message ni ward ambira kinyana rangeta mwite twetanie nwe kuna ndindi bera ibeje tutanirie ngugi nabo mtu na itha urukura eje twite ngugi kwa wathanga dawa na landingirite na ntumirite message na twaraniria na ndamwira karibu sana na kinya bau bange bonthe past is over tutege Meru tufo ibikana Kameru. Asante, karibu Kiambi. Kiambi na ibutera nguge ugira kuibuta nguge Bwana Kiambi wekethia muthikiria kira kipenda ukuria na ndagugira twatirimana nawe ngakuria kawekera kirore ugo wo kuibuta nguge Bwega Excellency Bishop Kawira Mwangasa na mwana onti na athikiri ba Meru bonde na arabari oni kiuria ki mwana onti amburigi kiega muno handetire ndaugabu wa Meru aringi kura bakuga na ibo batwere kura ndagwito bacokeria power ciao ibonto ndaro mbere ogwekira saini na kinyana ndi nduga saini jiteithithwe verification KIBC tucoke ndebene nikenda ngabana athurirwa atongeria bagaitaniria bungugi nondu county assembly Meru bakarita kabati tayari gwita ngugi wena 15 million ugocha gwita ngugi onde na 15 million
kingwete ko kararia 15 million Ibwaga Kiambi ompenda tukigo wale ugana 15 million ule ugana 15 million mugunena 15 million lakini to tarejiri ule era wakiathone no nenkiri gavana otibie kiathorera no nenkiri jiri lakini jongo taranti kenda ko nenkiri akwenda tukenda mutegerie muna kire aterete muno imaragita iragita bila 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 bikinyete bya mbere bithatu bitete kwa muguna abieterete sana na tinda gutegera kure gire gikuma ikia kwa wembeu kuna ndi heshimiwa baba ingi ibangite na maendeleo ikabati kaende serikali ya mama iko imara speed ni ile ya 800 kilometers per hour na twinde tutegete mbere na tugita ita abangi beja twitangugito ya mba ya thatu twire kimwe kira kigeta kiri MC uri utari rutere rwaku ko uri rutere rwaku MC uri utari rutere rwaku kikira kingi keja kigeta owandire kethere okuti wandi tugatiga kinyemwe tugeta wandi cionde niki TMCA muno ya kariba ntureu menya TMCA wenka wandingire kura no etho atandingira lakini akariba wandira MCA umete ibandingire kura na bena raiti ya maendeleo kwa mwaka mara yete kunze cha kenje lakini andege ya kuina nambi turatu jirete na tukudagana mbere ntututu kudagana bya mapema na ntiko na jaka kule atiere au yes ipo gana uga kiunu kwenda kumekire MCA sino tivokalia no nturia tweka memene kwibobo uga utimbe cha batengeri nandi twina ona atengeri muguna na atengeri kastare na atengeri bese ito atengere mwana nti na omuntu ugimbia kwawe nandi kura kuambiria kulitanguge pamubate bena sisia kweja lakini bando tubeterete na tukiberenza bejange na ntutu tuteka delay maendeleo yetu nutunandeja basari ituraetire process yu ningothikia waziri no agenda gikemwe agatwira process ya basari na ndagika emwake na mantu jange kenda tumba nundu kwa na madhaja kuthira na waziri ugitwira wakurukitie basari milioni 3 kai milioni 5 nontu anto no bautata MC somomi batata bakuga chibati kwithira itengi milioni 5 chakwo kurukitie ngana okay wone kwegentu ngwenda kwira Meru mantu ja basari then counter assembly ikwithagira kwina majority na minority ethagira kirujana thirikari kinye kathithi atia na uninde rutero ra majority ni ndio pite chief whip na nduri na kiama kia UDA ndendo kwira ira tware ayo imaoni ja kuongera basari ikinya milioni 5 turauga ndene ya assembly indi mbesa jia basari izietire mwanka ceiling 3 million kwou nyamweshimwa ongenderege gwa kiaria kia area karibawe na tibwega kwithio ukiagiria ri baba kuringire kura gavana anenkanirite basari 3 million na ingi milioni ijirija tigwa Nairobi guticho bunu rongo akwenda kuwa basari ne milioni 3 Gavana mbuga kire MCA bate kuga na atire maendeleo ja kinyoja thithia bunka ke bate kuiro tuoja ikiria antu na agwa gwata twikie gutire batero andwa no tero bakauga untu ibukuthithwa bwega andikire bakuria na atire wa twa wikia ri twire inya tutugwate aja twikie tuono inya tutukugitate na ngigucoka iria una speed ndendo kwira rira kutirari na ndoa kutire tuumara na chief staff aria nchambo mbere tugita wandia every MCA amwira itwejete gwaku na gavana naretete maendeleo fulani gavana najete kuthithio ntu fulani rekana kinyana maendeleo ya thirikari kinya rira tureta okorea na no wonere senate na ni project kana ni program ya mtu kiombe ite DMDO ite konindi mujumbe ite konindi ene leader i project ya mtu na bwawe iturabera kwa gutire twaumara tutina MCA tutite nture newe tinkara ndo erejire kwage gashagasha watwika gutina communication lakini mbere batonya ndo ene twetanaye nabo kunde niba amenyire gwe ni obishi kenda tusemane nabo ground ibo bwaga na ndito kuga ndo ekathira atokuthira no nturi nimbi ibokaranaia na babangi
kuri impeachment ingi bukwigwa kethira nijite une nkiugaga o taura ndakwira kairi ruterero minority no bethe plan na impeachment, lakini impeachment irabo plan tibo kabera kwa thithia jana ndi impeachment ira yo plano ajumbe iba urire twinguge ya hao ibobo karakando babera tutikwenda kuona kagisini na ndi turenda bulitanguge bwe babwe na bari kia kurita batu twago support no ntumombere kia gituma uni mbithira kiri impeachment chonde iri cyujiri ndi against kichio kandezire kumenya jumbe abakarire ndiguru bararia parauge MCs ba Meru beri tanguge nanga bana basoka 2027 bonde kenda twathurana ntu baba itubamenithania na ngavana na atwe twetana araki William Ruto turoberami stima twinamia gwetu na ndia tugeta gwikira ramiria tukandika funded by CDF, lakini batwi riria keja na MC ora kwenda ikurungika rutere rwa especially rwa kiagu aketha akiuga mheshimiwa wenu ura bathurire etire kurwa na bonie njira ire athithirie na ndikwero iyo tamsira bena chino mantu ba bena chio ndona ne aragai ibo ntu ndaregire kubathingata na ntoka bathingata kawe ta MCA wenza kwa aragai madam governor te aragai te MCs ibabare minguge chiao ajumbe we poeta wa no tutugithioro kana William Ruto twaugaga rami twauga tukauga rami babare minguge chiao ibo no ntu batue ngabana na gwita nguja finda rundi jabara barengi waziri akuragu aja kuma nkubu ikirira migwetira mujwa kitie ramiu nekera na kera inational government kwa jumbe bale mingu chiao beja kuona barabara MCs which is very wrong ibachoke ngwine chiao na nkiri hikia bathikire mwana nti ugo tukari anyonta nani muno kabutigiro mwana nti ni akwenda ambaria na ndithi kandeja gwatuika kanya akwa kuthira nani ngukonyoterete ouweja imathato thimirija ngavana kuga uju kirea ndaigwa na arua na gankenia na inya muno ingavana wetu Excellency Bishop Kawira Mwangasa auge tayari kinyothi baruga kwandikira MCA ugatakanya andikire MCA ka baruga wandikire speaker Ayubu Bundi tueje tukeja baruga une kinyange as soon as possible antubarana tonochia tukare ndiguru twaranirie twite nguge twigintu kimwe ngavana burenda meandikale kinyo tuyandike kinyarujo twe recess mya twashoka counter twashoka assembly batu mweri jwere tariki 12 kuna ndi twite any time no kona tukeja twire atiri tusema ni bantu fulani urendo tuonerana batu tukeja no twantu kwibo bano gaikwairwa ibanogi kasi tumeshoka banogi kwairwa naguo kwi mwana nti kira ngondo kuira Meru utongeria ra mtu aromba utongeria netha girerigirita mantu chonde na ngavana inground mover na tutie kuchia area ngavana 2027 akuruka kura magana jana kaya 5 no ntu MCA geria kwariria ground yekarega ria ndi kwi mathiko jarare mbuibo kuona butomereke nyomora central event munene arunga mauga na ndi kumibwendete ngavana muno na ndiri bukaoria MCA njira kam MCA kwairwa njira feeder road icho si MCAs na ngavana gitangu giche njira batungu getu ni oversight ugatio twendire itothithio oversight MTF eje kwa kwendimire ngavana okenda ita kwa nani no ndinkuigwa kiwanga muguno orange maragita thatu onini passport maragita tafadhali je na makiago na hara nikenda manto akaraboega muguna nkamurumia bandaye sini sawa sasa mwana thank you so much thank you governor Amiru ni alimi baba nene na tukareka kuuria kiuria kia urimi twethira tukoserete antu betu nya barabara itu kugira nyingi icia kumiria into biria antu betu bari mami ndene ti uma twenda kumenya imibango eri kwireo nuntu arimi betu bakuinga waziri wa urimi neja atwire mibango ethatu ine eri ari nayo ya county government ndaiga ijire waziri wa urimi makofi kwa daktari Faith yes
netange atwire nontu arimi betu bakuinywa imbroka ndagika ijiri peke yake ta direct kile mbibo bangirite yake imbio bangirite arimi Ibwega akariba Meru pita wa Dr. Faith Mwende na hiyo ni waziri wa urimi na mibango era twene already tunenkanirite ng'ombe iria cia mubango jwa one dairy cow one in the family jure bonete mitandaone tayari tunenkanirite ng'ombe 37 na 37 prefabricated cow sheds cia ng'ombe yu ke the financial year 2022-2023 tayari nitutigeria around 48 cows na iji nire chia bangiritwe ke mubango jwa financial year 2022-2023 around 17 million. That is the exercise that we already doing, and ke this financial year jwa 2023-2024 we are also planning kunenkanira ng'ombe 250 at a cost of 50 million chia kurukwa ni after chia kurukwa ni the county assembly. Alafu also ni tukudithia free vaccination exercises all over the county. Kuma mweri jwa May 2023 the exercise started na it is still ongoing, and already ni tunenkanirite close to 210,000 doses to administered to all the livestock across Meru County. Alafu also mibango ni nyingine because of time I will just mention the ones that we have. Also ito train ite youth 764 youths in Meru baba kuita bakudithia biashara ya ukulima in the recently held farmers registration, and we have actually registered a total of 284,000 farmers. And also we have also issued 54,000 avocado seedlings to 9 wards, that is Amwadhi, Dhangatha, Kangeta, Kiago, Mitongo, Mudhara, Adhwana, Timao, and Nyaki East. And also we have also done the distribution of fertilizer stores in Ori, Coffee Factory stores, Tigania East, County Department of Agriculture store, Egento Coffee Factory, and Larie sub-county offices. These ones are in different locations, and each location has a dispensation of different quantity of bags for each store. Actually, there are very many. I have around 18, but because of time, not about time, no ndemekuga beyond there. But right now, murandi jora tu na juna issues nyingine nuzwa one dairy cow, one need family program, but ni murandi jwa kurukirwe ni county assembly ke financial year 2022-2023. Na jura jwa ronga metu na jura bauga jwa terere jwa 2023-2024. Because the first part was a pilot. It was a pilot program. The agent nandi to connect na daiji. Jujungi nandi to kwero nandi to etere na to ja policy and all that. This was 2023-2024. Ibweka ni untuboa project yo nuntu kona inya ng'ombe ira pukunenkanira is not just one cow, is one dairy cow. Ng'ombe ira chieria. Yes. Na ndiuria criteria ko identify beneficiary nuntu utigeze kunenkera muntu kara thina muno ng'ombe ra biria kara. Yes. Nuntu no kunenkere muntu thumba kinya wengo atenyiri mbere ng'ombe nyira. Yes. Na ng'ombe ira chia iria nuje ng'ombe ire ja muno. Bunge in terms of value addition into biturema imbio tumba ko bithithiria nuntu thina yetu kuri maiturema na inya ende intobira tukagurirwa i broker taruchuru tweku ntumbe utweke murimi utike akona broker iteka thugume na tatumba kuthithia value addition tukakato broker tukendia direct kire consumer kana na tatumba kuthithia nya buko organize arimi into cooperative bakomba kuivanga bakendagia into direct kire consumers tukaruga broker nuntu thina yetu erara ke broker na ithoro kwina broker na indekere mbere fethi acoke mantu ja broker ndingienda kumenyithia athikiria betu kire mantu ja ng'ombe ira cikweja no cia thirikari gukuthwo kwina committee na committee ira ina nya cibo ina ward administrator ina pastor ina atongeria nkurukia batano bara ba tari ni thirikari kenda bathithia identification koute kugiria ira tweja nayo korea ira twita kenine tukanenkera muntu uri oraugirwa lakini kire cia thirikari kwithwo kwina committee already ina atongeria ba thirikari ba county government na ba national government
gutetheria ku identify the needy person. Number 2, i wrong perception kuga ati mtu akunenkerwa mtu utiumba kana mtu tinenya ya ng'ombe iria ria tugutetheria mtu uria turithwa tukirombaga mtu uyu ombe gukira gukurukira kiewa kiraerwo thirikari na tibwaga kugitira mtu igamba ugana ndi mtu uyu nuntu atina kiratu atiumba guita mtu uyu nuntu atina gintu kina utiumba kuthithia twethwa tukiingaira antu iroto biao ija kuga kana gaka nuntu katina iratu gakinya kirasine kationa kana gaka nuntu kaumite nja ya okea atiumba kuthoma tukagitira antu tugate tukunenkera mtu utiumba no wici aturi batitetheria mtu uria no wici ndogo itiocio tetheria mtu uria kinyarira mpeja nacio korea mpeja antu bamwe nkia mukeu lakini jirani omwega akamua kajukia akarithia mtu ng'ombe moke kaewa njau iria rekendwa mtu uria akagita inya ikiri ng'ombe jirani kwa tukagitira antu tuga mtu mutheni angate na irato atuburi kwa ng'ombe angate nambi kugitira antu boboe ni tuburi kube na mtu abatetheria bara bakwa ng'ombe icio thirikari na nkithirikiria ndenda kuga ke ng'ombe icio thirikari kwe baba kuria angaitegete angaitegete twethire cikurukitwe i thirikari ria yareo na bakurukitie kugura ng'ombe 200,000 ng'ombe imwe tugutonya twakara nthiguru tuona ng'ombe imwe timba kugura 200,000 tuga ke 200,000 jaja budget reto ng'ombe imwe ni gure ng'ombe yake kiugo ne support murimi uria ombe gukira na riu financial year twethire mbeciri kurukitwe cia ng'ombe cia mwaka jwetu jurathirire tutagure nya ng'ombe imwe policy rio ni raikirwe kenda tumba kugura twitumira mbecire cia budgeteri ni thirikari ya King'ang'i na baugite bakagura ng'ombe 200,000 patu tugantu akugura ng'ombe 200,000 twigura ng'ombe tugure kiugo tugure iria tugure bingi na biu na ng'ombe thingatirwe family witigire gukura. I think the Her Excellency has already answered the question. I can also add that the way you've said what we do to the cows that we give out, to our officers on the ground, our vet officers, livestock officers, and vet officers, barabarumaira ngombeira, and nibo bashughulikaira kimanduja health issues free of charge. Na ndi murimi ngugiawe ni guchuira irio. Na kwina any challenges, our vet officers and other officers are always ready to help them free of charge. Na kiongera kiura daktari Faith ya kuga kiri arimi betu ba bonde barabara ndene Meru County ke value addition ya intobiria ba guketha twina industrial park to waka ruirirwa rera igu cost 500 million thirikari ya county itete 250 million national government itete 250 million to partner na niye kwa aria na ndiki uri kwa mboka uri bwa maembe uri bwa kawa uri into bionde bya biro imagwa twina center nene kana aggregation park nene ire gwa kwa thaiji na ni ambiririe tukaburiungia no ruo bonora kwenderete negatumira gukithithia variation on top of that twina aggregation centers nyingi twina cikwacie twina cia makandania ruo tukathithia mboka ndurutererwa South Imenti centers cia gutetheria arimi betu kenda kugia na variation ebia bigukethwa arimi bakawa ituba fundite na mbeca nyingi muno mbuga nkurukitha hii ya 80 million tukibayejaga mbeca kiri factories mwanya kuti factory tutaikia mbeca na itwetete na mbere tugikagia kwa hiyo tutegerete urimi na inya muno na tugeta na mbere gutegera urimi na inya sana atukuthiria na inkona tha chetu igweta muno na ingwitikia ugatwitikiria kenda tukithira iria au akiri minister onde murithi okuru na imbie turarithi baba ingi muno bakuru ndene Meru na ate wikio tubangirite andi igwe gamba kwa ngabana ndarikana Nade because itoko deal na livestock na already twauga kwina free vaccinations na mantu ja gushughulikira all the animals already our department ina mibango ireo ya gushughulikira every twina livestock department ile ndira na mantu ja nyamu chionde na ndio already our department and our officers already on the ground in yakuthithia value analysis ya into ile ireo kenana ndio itu mtai nya sindano yes nya tugusi nya ngoko bionde na ndio unyo ngwa now the free vaccination tuthithagia amona na tujukia kanya kau kethera gutikiuria kingi kireo pressing gutikiuria kingi kireo kenda tumba kugia na break nkwenda gucokeria ngatho radio ya Muga FM
ibwega sana kinya ketha tutirathiria mawaziri betu tugutigaria baire tugutigaria wa education tugutigia gender tugutigia trade tugutigia department ithatu lakini gwitikia riu ringi na ndi tukambini na bara twatigaria ya kuga tukeja riu ringi na mwanga bweje asante na ndi ndienda gucokeria kameme getu ka Muga FM katho nkuona twina mukiri ku Simba kamwari getu kara gatongairia munene wa radio yu na bare aja bonde na timu ine nere ome ibwaga nuntu bwa kwija kaire nikenda ntu bakaigura tukuga ibwaga nuntu bwa Muthaura Njogu na kameme getu FM ibwaga nuntu bwa Apostle Peter nuntu bwa Baite TV na Baite FM na inkwenda kumenyithia Baite FM na Baite TV iritera itawa pro bono service iwe ritangugia kirai ngugie Mungu teke kuliwa kubukeja kuga Baite ne kuliwa lakini mwana onte akaliwa kameme kaweka kaliwa kameme ka Muthaura Njogu kakaliwa iri atiriwa ni Baite FM na Baite TV na ito bucokeria nkatho nontu bwa kuija kuigwa mantu jetu na tukiromba twabwita bukejaga na spindi yetu tuga no ile ya maendeleo ya kabati kaende na tuina mibango mingi muno tukabwita kairi tubwire indi atukwenda gwashua Meru ati batwere ngugi na ngugira batwere itumigwatirite na gutirikirigiria tumirita turiga tukomia na tumetie ngozi kenda tumba gwitira kana Kameru ngugi ndompera munene kwa kanya ajokia nkatho na mugambo yuma ndaikema nyakeja kwa bwo no aja ujo karembo kau ikaringaringirwa karui. Thank you so much ambuge ibwega HE governor kairi natuba kutwita kutwa biashara bakuromba biashara no twa uthaureza romba biashara ewa nyatumeme tutungi ibo merie beze barombe biashara twatuonaza ngugine turi na tuitu ku support maendeleo yale ngindaliria kidogo ndajiona kila mahali but kwa tweta tukeza no mwaka tukurie maendeleo no mwaka tukurie county yetu na kile gyankenya na arwa Buruna ndake na nkuruki ikwithirwa nkigwa ati governor wetu aku embrace MCAs na bera na manto jau nijo ndaigwa kiezara jonde nya maendeleo jau jonde ngwataniro je niyo gatukuria tuya Meru. Thank you so much tukwatane ni twitenguge na mbuga go kairwa itangugi uri okomba tuchiatire county yetu tigatigwe ni inge nyuma yumbe kwithirwa igikura tuyara kunde kwina maendeleo kurethwa nuka nao twete tukeja bunga wina manto ja mathongi jara ja komba kwithwa jagikuria mugongo jwetu jwa Meru ibwa gathikiria betu itubwendete gututhikira no ugo kana tumeme tutwendene twetwinde no utubati kwithwa tukienda na tuya Meru twetwinde tugetikiria kwithwa tukiathuranwa nyana siasa. God bless you. Have a good night. Thank you. Asanti. Mwathani abutharime sana ategeri betu ibwaga nuthuba gututhikira gututegera tugacemania mweri jungi kairi mwathani atwikite majiga ana bakwa bonde bare MCAs twana Meru tunde imbwendete ndi mami wenu MCAs bare ome ijeni twitire kana Kameru ngugi ajumbe betu ijeni twite ngugi mtu nagwate muriko jwawe ugategera muriko jore ongi utekurita jwaku iteria waerwe na ni biteria ndaerwe turete maendeleo jatirujaga jatirwa na jangi unda kushende na go kushende eu ikana Kameru gagutetheka ikana Kameru gagukira ikana Kameru gakugurwa twinde tugwatanire tutigane na ndo acio theri tutigane na nduritho cio theri tutigane na ndumena cio theri tugwatanire tukirie kana Kameru na njira ja mwathani agatutharima na mtu agwate muriko jwawe na mwathani wetu abutharime sana. Shalom shalom shalom. Asante. Kiambito ngoro mbio kaire ibwega sana ngavana ibwega no tubakwariria Meru na kubamenyithia mibango ya county na uni manifesto ekuya ugaga riria wetere kumiendia kiri mwananchi na mwananchi aramienda no rayo wakura na itugwiritwe na tugeta na mbere tukira Meru bonde ngugiria tugwita na mbere tukiritane kenda bomba kwerewa ubwega sana ndena na ndigwita Arieti no aturombithie
nikenda tugeta norikane gutugithia wega the grace rungameni tinde. Praise God. Let's believe and pray. Father, Jehovah, we thank you. We honor your holy name, Jehovah, for this, Father, that you have taken us. We thank you for everyone that has assembled here today. We thank you for everything that we have heard. We thank you for the discussion that we have heard. My Father, I thank you for enabling the governor, despite everything, for giving her the energy to forge forward. Father, we pray that you may enable us, God, to have unity in the county government of Meru, so that we can work for Mwananchi and so that we can make Meru happy. Jehovah, we pray that everything that we have discussed in this meeting, that it may help Kanaka Meru. We pray, my God, as we part ways, may you, Jehovah, come safe and sound and give us the energy, continue working for Kanaka Meru, for the grace of thy. I pray this short, believing and trusting in your name. In Jesus' name I pray. Amen. Wega. Msiwezi kualia Kiswahili kidogo sisi bakwenda ukaba that. MCS barero bali na Kiswahili kidogo kwa ubakaria.